yebetim de ama wo mo anope me ne ye ba bedim komo ye bedwen saa asem we ho wo ha nti ya na wa hye eno enso enche ye futu sem eba yewie a enkomo ahodo nyina betoato asa kopem no nsia bo a kasebo wo ho enom kasebo na chi Ghana Today ebeto aso yewie Ghana Today no a ubenya kwan na wa frɛ 0260 196062 0260 196063 na wafre wabadwumadie no so waba bekyerɛ wadwenne Ghana te wo sen sadia Ghana te enne no eno ho nkomo na yeba na yaba bedi eno na obenya kwan na nso wafre waba abekyerɛ wadwen ewo ha enom Adea Akye Abia o ene ye dwoada ene ye osana bosome ne da etoso dadu da baako 11th August 2025 eye ene wo hwe wo bre na kasima adunu na abo anopai no nsia ye mamu nyina akye ye mo bibia akwaba Adea Akye Abia nko ade ye wonsama ye beka na ene on that note no abusuafo ebre aso se ye fa eye anopai ye futu SM na yede emma wo na ene abusuafo afutu sem a mede eba no matudin say wait for God's voice chain erade ne tie erade ne wate erade ebekasa akere nti ya tie na eno na anopai mepesa mede hwe nkura ne na ade na me ka akere na anopai say eye tie erade ne empen bebre ye bompa ye ewo yasetena mu na ya yenya adaje mpai bo nachi entie Awurade ne eno ntina anopai atomakoma so se metwe wadwen ejina so ewo futuo yi mu se eye tie Awurade ne se wo bompa ye wie a koto wo nan anim beye sima baako na tie dia onyame beka akere wo wabo wo mpa ye wie no koto wo nan anim twen kakra sima beye baako na tie dia Awurade ebekasa akere. God will tell you something. Awurade obeka bibi akere. Woni nyame akasa ewo mpaibom na ono nso okan de na wo kan kire Awurade wo mpaibom no de na Awurade eka kire wo wo de wo mpaye no esi ye okan ame ape na wasori nye saa na ye bom mpaye sa wo bom mpaye wi a twen kakra na tie dia Awurade beka akere wo ewo nsem a wa bom mpaye no ewo ho. Don't just get up, continue to kneel down and listen to the soft voice of God. Eto da bia Awurade kasa kire ye enen ketenkete bia yete wo yasom no eto da bia na Awurade kasa kire ye na obeye de na wate Awurade ne wo bom mpaye wo kan ame ape na wasore wokọ twen na Awurade obekasa kire wo anamonu a utuo no obeka kire se mentu akwantuo no a obekro no obeka kire se ne mentu kwan obeka kire se boy we ana bema we menware no. What I say obeka kire se adwuma sumasi hweye na wanko anko ye bi jai adwuma no. Awurade beka kire se ene mempie ene menya ade we ene menkoha ene menyesei se wutie Awurade ne wo mpai bo achi a Awurade obeka nsem we nyina ede akire. He will speak to you. Na enu ne beboa wo ama wahunu kwan a ubetu anamo ewo eda no emu. Se wo kan odifo Isaiah na nwoma etieduasa ne nchichemu adonu baako no a okan asem bi ho na o se na wasonso betie wasonso bete wachiri asem bi se ye ni kwan se mofa no nifon mofa benkumo monante so ebusanfo sa wo pompa ye wi a wo se we ni dia waso bete Awurade no abekire wo se ene ade we besi eto da bia nipa bebre ye ntia Awurade ne nti ena ye pie kwa abonten na ye kohia sohwe se bi wo ho a unya adaje na utia Awurade ne a
enkwanhia ne nsɔhwɛ bebre wo yakwa mu a awurade beyi ne nyina afiri ho efise obedi kan promptew obedi kan aka kyerɛw sɛ wo bɔ mpa ye wie ya no wo twɛn ye utie awurade ne a obɛka kyerɛw sɛ nne menkɔ adwuma obɛka kyerɛw sɛ nne menkɔ ya de wei obɛka kyerɛw sɛ nne menye wei na me bɛkyerɛw obɛka kyerɛw sɛ ɔbaa wei menware no adwuma wei menkɔ ye o obɛka kyerɛw sɛ enne mentu kwan o awurade bɛka kyerɛw nanso san sɛ yentie awurade ne nti no ebere bia ye de yɛpɛ ɛyɛ nneɛma ɛno na ama yehunu nneɛma yehunu. God will tell you what not to do. Anope ya make say osofo pani bi di adanse e de kyerɛ me sɛ abra na abantuguo ɛwɔ ɔman Ghana mu bebrebe no na yɛwɔ abrante bi a ɔyɛ nsɛmtwerɛ adwuma te sɛ de ameye ya na ɔbɔ morning show anopa ahomakye te sɛ de ameye ya na sabre no na GBC na ɛwɔ hɔ enti adwuma ka ɛkɔ ɔmo fie ɛkɔ adwuma yɛfo no fie na akɔfa wɔ ɔmo de ɔmo kɔ adwuma anopa bi a wada asɔreɛ wasiesie ne ho wahyɛ ne suit awi a ɔbɛkɔ adwuma no ɛhɔ na abrante yam kan no ɛna ɔfie ne ho na ɛwɔ so yi obi a ɔnyare o at once na yadeɛ ate agu ne so ne yere gye ne ho baabi a ɛnyɛ ɛna kwansima kaa no beduru ye ne yere na etete ne yere sɛ me kunu ayɛ ready ɔba adwuma enso putupuru yade na aka na ɔno na da hɔ yi adwuma yɛfo yi baaye yɛbɛhwɛ ye na wɔn nyina di ho adanse sɛ ampa onipa no ɔyade ontumi emma adwuma ɛna yigya ne hɔ ɛna wɔn ɛkɔɔyɛ na ɔsɔfopanin no toa so kan bio sɛ wɔn gya ne hɔ a wɔn kɔɔyɛ akyi no sabre na abantugo sojafo ene yetu amangu sabre no na ubetimi aye cool na waye successful a just o capture by bit say GBC na waye public announcement say yetu amangu enti no se na ye asojafo ye cool a ba bi ba akwa ye target pa no ya na ye GBC opani na dance ye to aso kan bi o say abrante na nkwa adwuma na ye gya no hɔ ye no ebo no panonson pepepe ena announcement ba ye say yetu abanyagu sabre no sabre adwuma yefo ewo GBC nyina according to opani na dance no ye kyere wo mu nyina ekum wo mu nyina ekoka abrante no a yade ka no putupuru a wankwa adwuma no enti ede na mepesa me de saa opani dance e kyere na mepesa me ma wuhunu ni se eya atwen na ti awurade ne eto de bia awurade ti ma bibisi ya kwan mu se ebe ya ebe boye ho ban afiri enema bi eho yade na o yare mputupuru no awurade ne ma ne yare afi se enye saa yade no e kan no at once na anka obekọ adwuma nka nipa na ye che wo mo adwuma ho a yekum wo mo no nka obeka ho ebe eje ya awurade ekwan a ofa so a ode yi no ede efiri emu na no kotu kwan a okoy oyare ye mputupuru no na awurade de yiw afiri ohaw bi emu na no wutu kwan a uko station a ka no anka wo foro eye ma edija wo no ka ye ma na wani abere unnim ni ana ewo wanim senka wo uforo saka no bia anka wunti ka no enuru babia ekro ebia na nyame eboapa ena onyama wonwoye ebia se wonyinsen na wakwa awo so a nka wo mafie biem ebia onyame nim ne nti a wahyeda ama ade bia kyewo wabrabom enti sedi abrabo ne tie bia no eya atwen na tie awurade ne efise eto de bia enema eba ya kwan mu nyina no nyene nyina na ye ne bone eso ebi ye nema papa eba ebi bebe boye nka ye se enne awurade mpese ubepie enne awurade mpese ubetua na monwe enne awurade mpese ubeya de we eno nti ohyeda na odi bibi abetwintwa ya kwan emu nano na ukopa adwuma ya mfaw wani abere dendenden
usu unya wo ho kra obeye wo ho bone to Boaz awurade nim ne enti a wa ma yamfa wadwuma no ebia ye fa wadwuma na anka obekwa kowu e wadwuma no mu ebia ye fa wadwuma na nka asem bi besia ma udi abata ho nka obekwa prison ebia ye fa wadwuma mu no mu a anka bibi beba be yew amane bi beba beto uyi wa no ba bi a enyi enu nti ebusanfo niema e ba yakwa mu no ebi wo ho yen awurade na ede kasa akere yen ebi wo ho awurade na de si yakwan enu nti ade nyina mu eya de awurade ase na so bo mpa ye wi a twen kakra na tie dia awurade obeka anopei mafutu sem enie akesima du na abo anopei nonsia na baby a yadri yenhwe sadia ewiemu ebesi aye ene ede amayen ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM abusanfo yemamu nyina ache ebiem aha eye Sompa 101.1 FM na ene awo ewomu Ghana nyina ensuo nketenkete bi ashase a ye freno light rain ana drizzle ashase eshase nora wo ma ewo omantifi efiri eye esirimu a edeba besi kentampo ano honom no enora nwumire na nsuo no shase ena ehonsunsanso eba anafo fom ha enti ene ejoda no pay anafo fom ha ba bia yebehunu ensuo no ebetoton ketenkete sadia ashase a etoi ene ewo ha enum yebehunu mist and fog patches a enu emu no occasional light rain ana drizzle ewo mu ewo ho enum ewo anafo the southern half of Ghana no yebehunu no sa we nam so bema ene visibility ebe reduce se wonam a ubehunu wanim tenten so no ano ebe brase ne senti ya driver for ni nipa ye nam kwan so ahomache nyina no yenye ahweyie ena esan se enso no gugu nti no ena yetwa ye ne hwe ye takwa ne ye ntamu ha anope ewiemu beye nwunu na ewiemu nwunu no ebegina degrees Celsius no aduonu miensa animu baya ade eche no ewiemu beye dedede ayese enwunu ayese ehye kakra bi sa no ebepeja free 23 na akọ 28 ewo ho enom na enum kura no yebekoso a na yehunu nsuo no a ebeye finfin no ewuma na nsuo na apete kakra na ejai na ewiemate na asan so ababiom saa na enedai ebeye ewo ye ha eno ntino ye ho ahwe ye opia opechine ya na wafa o raincoat a na wafa ifise nsuo na ebeye finfin no yebehunu ene bebre ewo ye ntemu ha weather forecast any ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM yabeda mu nyina ase ebio na yaka wo say Adea Akye Abia dwumadie eye Sompa 101.1 FM anopa dwumadie a yede eba ebesom wo we ena yede prapra kwamni akofa kasebo no yewie kasebo na yeba akire wa adesua ene nkomo bebre ewo ho enom ene ewo abakosemu ene ye mfirinhye aduosonson pepepe 77 years pepepe ne ene na eda no eye 11th August 1948 ena Ghana Acheampong kese eye University of Ghana no wote ana ubie ano sabre no na eye University College of the Gold Coast ena achire ebabe dane University of Ghana eno eho abakosem enie na ubie na ne botaye ne se yede be kire adesua ekonkan higher education na afi yahwe ede aboa ama nkrofo a opese onya asuapon nimde na ode be yanhwehwemu ama mpuntuo aba omayimu no wo mo ebetumi aye na wote school no bra na ye college no principal odi kan eye Owura David Malbray Balme oye enwoma suani a
na wagye ne din waben enwoma sua mu pa eno nti se na ko University of Ghana honom a wo mo wo akenkan bia library ba ko wo honom a ye de ne din po atoso ewo ho enti ene ewo abakose mu no eye mfirinhye duosonson pepepe nie ya Ghana Acheampong kese University of Ghana no wo bieye ene wo abakose mu enie afei abusuanfo ensuo no gugu efoma ye toro efoma ye nwunu ye besere ya driver for say ye ma ya kwan so enye jojo road safety ena ye de ma we ba bibia wo bia na san kai bio se obi a obesi kwan no so no ne na ho bambo e wo kwan no so no eye nyina ya sede wo de ka ho bi me de ka ho bi nti me eye masede se mehwe na ye bo afoforo ho ban e wo kwan no so eye won so wasede se e wo se wo hwe na ye bo afoforo ho ban e wo e kwan no eso ndi se wo si kwan no so a ma wani na ho be alert nyabotre be patient follow the rules na di mra ene hyehyeye a ewo kwan no so no di so pepepe se wo hu se driver ni bi or twika bone ewo kwan no so a mekere dangerous driving ana se oye bibia eye road hazard uduru ba bia mpanimfo wo te se police for wa bo wo mamane na yem pe ho asem enka bo obi ho ban na obi so mo ho ban na ye nyina ye mo ye ho ban ye yesa ebe ma yakwan so aye jojo nti anope drive safely walk safely arrive safely yen afutu sama anase ene yade sua ne ye kokobo a yade ma yen ho ye hwe na wotwe ase se dia yakwan so be ye jojo yemfa akwantufo nko na yemfa wo momra awurade be hira yen mempere wo hu bebre enye wo pre a wo be pre na be mo anya sika Bible say eye awurade nsam nhira ene be ma obi aye odefo bradwuma emfa bi nka ho anopei nyame pesa meka kire wo nyina ne se wo pentem akọ anya sika wa anya hwe yie no ntoboase na se wa nura na sabe nyansa ama anamono a utu ye no mu ubetimi akọbọkọ wanya ntoboase na wakodu wanya udwetire na wasan abafia asondwe mu eno to asomo mfaso wo so echen se me pentem akọ aba benyame ho kai se kwantia emuso enti die kwan no mra ene hyehye nyina so pepepe midin ede Owoahene Acheampong mayemfa asedama 21st clinic na no pay wo mo na kita yemu a yade dwumade ma wo Adea Akye Abia ye ko akofa kasebo e won kran ye ba akire nkomo bebre Ghana today ene de aka nyina ebeto awoso good morning Sompa dia sasiso emenijie Ajuma yesimini aketi enti usumwa sumyo anune bema wanya aketi apa ewa sasiso Ewiasim basum na wasum ye dia fanyina mase wansum bisa usum ye maketi apo eni jie ti sompa die emaketi apa sompa dia sasiso emenijie Sompa FM, Sompa TV, market apo, Sompa MING. Sompa FM. Teaching what fidi and to Sompa. Sompa FM and TV. Nebema weniji. Any aketiapa. Nebema weniji o. Sabra boy mo dajini. Be natural sooner, dear, when ya Bemma when it na ketia panso kamu, and market ya pa, our fidi in it or Sompa FM and TV. Why? Yasim Sompa maniji and Yakatia Pana Unu Warada. Sompa dia sitne imuno ema ketiapa
Yeah, no, my munsam, I could hear munsam, Yinane Casebo. Sompa 101.1. Sompa Adea Akye. Sompa 101.1. Abon nonsia. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunya Nachi Ebranson. See de Sompa Kasiebo Esumo. Kasiebo yi esan enam Sompa affiliate radio stations ahodo ene enyuma bi ena ebo ye chidom enam ye headquarters ewo Kumase. Eno eye Sompa 93.1 FM ena enamo sanso ena ayiko FM so ewo Kumasia womo afa Sompa Kasiebo yi womo so fabi Adamfopa radio ewo Paris France a womo so asom a womo so aso Sompa Kasiebo no mu a womo eni ho agrokra na eno achi enam Sompa 106.5 FM Accra no esanso enam Sompa Tarkwa Aya Sompa 101.1 FM. Sompa 101.1. 103.3. Tetima Sompa Aya 106.1. Sunyana Sompa Aya 98.9. Enkranza Sompa Aya 90.7. Doma Sompa Aya 101.1. Mankesimun so Aya Kingdom 106.1 FM. Ena Decoder so Aya Sompa FM. Facebook Aya Sompa 106.5 FM Accra. Ena Sompa FM Live. YouTube Aya Sompa FM Live. Your website Aya www.sompaonline.com and somewhere this sumo anope dedi mwakutine no ebini nipa mpepema kuma wonu muti na na 101.1 FM se de abrewa yipma kwa mu enema da kwa mu a de friend savage na yaya ma wodu mawie na ye kuye nimu no ena chief mamu nso wagina edom enim ama alaji mutari ena muniru nso womo aye ne sefata ede ama womu Emfa ho ne de sasabro ya abrewa kotodwe de si nyina no empene se yebekọ so na ya hye ho de aye adwuma na ne esi no ene omampani his excellency John Dramani Mahama nso abo amane se wonyankopon fa nipa wo mafiri mu departed souls nyina no wo mfa wo mokra ensi ene afoforo na ka ho ena no pe ya boa no se no nsia bremu ka se bo na kojoje si company limited aso ya sene se yemfa nso mo ewo Sompa fi wakenkanfo triple A mine ejapia apamdada anope minime woman akosia ago aboagina meka wo se Sompa Kasiebo a yede esum no pai na na KJC company limited adansi ho ne ma hyase ekwa wieye wono ena ebo ye chidom secure sanitary pass ma bosumi akwantu osi ye mu a eno ena ema ye bambo ejana na so wo mo nso eka ho endpoint homeopathy clinic bayar safie ye befa homeopathy so ne dia ye sanso abowo na anopai good morning Ghana ye mamu nyina chi eye Twisco energy food drink a promasido 40 aba ano pese wo bobi anya fe ne oni be ha wo benya kokoduro na watime e de abo adwuma wo mo na ebo ye chido mama ye de Kasiebo yi asomo enne anope afi yenhye enensem ayede etumonim eno na chief imam ejina ne tumi so na wakasa nyina ene se wo share husam na no wokuada etu oman Ghana ebra nipa bi efirimu yayaya enipa a eye nwoche atorenchem kese etu wo mo na eyare husam kese pa na no ena wagina so ama mutalia eye mutala ena muniru so yaye eye ne nhyehyeye esafata edi ama wo mo na wo kirem se ebra niema na ekoso no na eyare husam na chese chief imam na abono so eti Dr. Ibrahim Mohammed Mutala na wo ye former minister for environment science and technology and innovation ena Alhaji Muniru Limuna ono nso so Mohammed no ono nso so eka ho na ho asem ni nyina no ena mpanifo abo amane se esese wo mo ehye na ye tutum se de nkramofo amamre ene wo mamane esitie ne pepepe yere mawrahusam o esi ye ewa dansi akurofom ewa Ashanti region na se Ghana asante mantam na Ghana Armed Forces wo mo helicopter ekopem ye emansa nipa nwotwi
wɔn efiri mu yayaya na wɔn no wɔn wɔ yie na sibie ɛyɛ ɔmampani His Excellency John Dramani Mahama. Omampanya bedi echi Professor Jena no Poko Ajimai. Wachiamia wadamra shebejano no aye Right Honorable Alban Suma na Kingsford Backben. National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Sharabutu Abusuyan 4 womu enim Honorable Dr. Ibrahim Mohammed Mutala na womu nyina so ewo dwumadie no ase. Empanifo kukudam ene womu di omani munyam so kota echire. Na no na National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Sharabutu ebo mpaye ema womu na wosire mu se Nyankopon fo omokra ensie na Sheikh Ameya Shaibu wano enesra Alan Shira ede ema womu a eho asem no eni. Repeatedly say ihdina as-sirata al-mustaqim. Therefore, these, my dear two sons who have departed from this world, may Allah accept all the prayers and supplications that was rendered by all the imams that we have here. Now, for some of the good virtues that they undertook when they were living, we must also follow their examples. Yeah. And so the human being, once he passes on, what is left about him is a conversation about him. Just like we engage in conversations about these two great men, positive conversations. These kind of testimonies that have been born about them, it will benefit them definitely in their graves. Eni ayeti ye National Chief Imam Kremopanyini aye Sheikh Osman Nuhu Sharabutu wano ene kasa ye na ne kasa mafu Sheikh Areme yawo Shaibu wonne jana nemu kasa ye na nwachi no ena Chief Imam sa de tu dwase wo a asie eye awrahosam kase pa na ato oman no na wonyankopon fa wo nyina kra ensie. The means and the causes of death are so many and varied. Indeed, the causes and means of affluence is also varied and many. In fact, the means by which you obtain the forgiveness of God are also variable. Therefore, we pray that these two people, may Allah grant them His forgiveness. They are indeed in the forgiveness of God. All the prayers rendered by all our respected imams, may Allah accept our prayers. There is nothing to add in what they have already said. Amen. 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 We any ayeti ye Sheikh Areme yawo Shaibu wakasama National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Sharabutu and wadi atuja se ebrasom se owo ya ato o my Ghana ye nyina ye kabomu na ye judge na ye chano na Allah emfo wo mokra ensie nsem nyina ebededi ebra Dr. Ibrahim Mohammed Mutala our former Minister for Environment, Science and Technology and Innovation and Alhaji Munuri Lumuna Mohammed our mu efri mu ebra wi mhye ekopem ye no ye pe wo mu ekrabre. Na eno na wono friend say janaza e won kremo wono esum no enti saa dwumadi a wono mo ye no mampani gina ye a wo kasa no wo se emfa ho ne nkremofo sade ye wo mfunu wo mo man na ho mpo e manfra manfa so nanso wo mo nya abotre ekosi saa bere no wo bebo wo mabaso papa mampani John Dramani Mahama bra wo mo ye janaza man nkremofo mienu e wo mu no sin wo kasa. Today is not a day for talking. I just want to say thank you for your sympathy. Indeed, the Quran teaches us that whoever attends the funeral of a fellow and stays till the final prayer receives blessings. And so the blessings of Allah is on all of you. I want to thank the two families for their patience. We recognize that in Islam, when a person has died, they are supposed to be interred as quickly as possible. Unfortunately, the state in which the bodies were made it difficult for us to identify positively which was which. And that's why we had to go through the scientific forensic process of identifying. Happily, that process was ended yesterday and we received Mampani John Dramani Mahama gonja de shekron kron and ate sena wakasa kire busua. Ewie no wo se sesi e de obetimi aka de sense ne bo se nipa be sensia de wono mawie na ni nyina mu no eno nsesa bibia na me de cha bo so me de to so de dunenum eno ebe ye da
wonom ebe som na fe yesu saafo ni nyina. As I speak, the forensic reports for the rest have also arrived, and so in consultation with their families, we would decide how their funeral should be held. But as we said, on the 15th of this month, we'll hold a state funeral for all of them. The families are able to hold separate events to commemorate their loved ones, and the government will be there to assist them. The two brothers, Muniru and Murtala, were both personally close. Murtala I mentored from when he was a new MP at Nantong, and he had been a devout member of our team, one of our very bright intellectuals, very eloquent in Parliament, and he had been a part of our reset agenda. Muniru was like a younger brother. He was a permanent fixture in my house and acted almost like my personal assistant. I sent him on errands. Sompa 101.1. No da na esi ya ewie na mampani echese saafo ni nyina no nyame de chenya sra adom wo mamusie ene ebekura won. By Allah's grace that he will receive them in Jannatul Firdaus. I want to thank the imams who said the prayers, because in Islam, once you are dead, the only thing that is useful to you is prayers. And so I want to thank all the imams who came and said prayers for the repose of our brothers' souls and for their admittance into paradise. My decision that they be buried here in the military cemetery. Many of you would have probably had other intentions for their burial, but I do believe that this is a conducive resting place for the two brothers, and the families are free to visit their graves anytime that you want to do so. His Excellency John Dramani Mahama, Ghana Mampeni, and Abra, Omoya Ufusomno. Ote se wakasa chire mpenimfo no Nana KJC Company Limited and Open Nsia Kasebo na wutie wo Sompa 106.5 FM Accra. Na ye to so no yenim nanu wo kwada arahosam a ebeto Ghana na eno osoafo wo hwempom densam so ono abokwa bana minta akando ede atodwo se eni pensia ayekoye mpensempense mu fa wo mu esi yenyina nim se ade ne hye me bi kura da ne nso se ababa bedru ayehu sasemesi na se obentini enie bi nie Dr. Saponi Dr. Omane bu amani ye hu nyina na wo chem se sa test no mo ye fa nipa enwotwe no ho no na ese fatase ye betimi ye hunu se nipa potin no wo mu nie ansana yetimi adane mu ede ama wo mabusuafo na ampa identification and a collection no aye adwuma ye hunu asemesi na so bentini ye ene adane ede ama abusuafo na ene wo mu chem se wo hwankramofo mpanifo mienu a wo mu susu efri mu no eno nso no wo mu de ma wo se de ye ho yi a ye nso so bakase no na eno no wo chem se wo hwe ne ma e nyina ni hwehwemu a eba ye no a na aboa na businessman Ibrahim Mahama wono ena wo fa sa aka nyina esoaye na wo kyeremu se sa nipa no a yesesa wo mu ekọ South Africa no wono na efa ho ka na wo ye ho adwuma prekope na the special aid and handy over the man no Rafik Mahama na wo chem se wo mo the resource no nyina aba ama resource no ebepie no ono abokwa bana minta akandon so waje atum no chem se wo mo nsa to bibia so a ebra owura akando ekwa kwaje no na the Inspector General of Police rampum asuede oda Ghana Police Service no ICOP tete yehu no na wono nso so wo a wo hweye ema bambo ho nsem nyina etimi ginaye o se resource no nyina am ye hunu se de esitie ama sa bre bebia sese ye de ato no ye de ato se de be ya emfree ento ene sansem ya ho adanse akrofra re ho semesi nanu kwada nam so ma ye hwere wo mayi asoafo na emu adehia se yenya nsu nwie ye kura no na Yura Franklin Kujo Imani Africa president nso akase bi de afa ho wo se wo de ya konsem ma abusua wo ma dehia kamu afi Ghana nyina nchekere won mo yire nanso se de yenya kase ma ye mfa nya amanyosam nom ne ho ade no won de sobo no bekọ akobo abanda da ebesene koye se woti nani enanka galamse kun o ma nani ko ho no yire no ho twa ba hwe ano mpo sha se firi baabi na wanwi a anka abanyi ba nya fe no no nso ko sha se afiri to ho a de asie na won de eka se twedi ampon won fa won mu a afiri mu no nyina kransie yi ne mpo bone bi a yaye se galamse nka wase ye kun de na ye ntumi nkon na fe na ye bo ho emfra ma awre ho sema kwa kusi no eno nso won fa nchen na won hu ye mobo
Yɛto akasiebo no so a Asante Akyemma Owoahene Jansehene Nana Sasreku wɔde adesrɛdeɛ to Ghana Education Service anim sɛ wɔn so wɔn da wɔn nsɔre wɔn tonkwa wɔn nyane na wɔn fa nneɛma nsisi yie sɛ bɛyɛ nkwadaa wɔn wɔ sukuu mu no yɛbɛma mmara ayɛ adwuma na nkwadaa de yɛfɛ no corporal punishment no ebetumi asa babiem Nana Sasreku sɛ nkwadaa ne bebree ho afa ahodie ne yɛde ama wɔn no ɛboro so akwadaa kɔ sukuu a wɔde ne ho asa deɛ wɔpɛ ne wɔyɛ ɛna atutura sɛm na nso kyerɛ konkro no koraa no edi ho adanse sɛ sɛ bi ogyimi ɛbata akwadaa koma ho ye nyansa ba na ye de tene no eti nyankopon no kra wo bo nipa ne gitum se akwada bia ba wiase a wo di jimisu ena eba eti wo di jimisu ba na ye di nyansa ba tene ho na ye di nyansa ewura wutirim eti se ye kasa akwada ne ye ntia no akwada ne ye mo no wonim nyansa nsi nyame wonim nyansa nsi nyame nim sa akwada na tene ena bebo afise su no de ba ye nya papa yesu a ye dane ne tene no ena timi edimo na wone Sompa kase ebo Kwame wura du twetwe nkomo no ena na Sasreku ebo amane se ebre bi etwemu no na akwada kora wo hya na bonten so na wonam anadwo wo se he na wo firi na wo kɔ he wana suma wo na watea no wo ye niam wo sema na watea no akwada na ye tea na ne atenetene no ene ne ma ye nya nkwada wo ye discipline wo mo ahohyɛ so wo mo abrabo papa ene ye TikTok nkwada generation ne ezi ne wo mo ka ho Gen Z fo ene bi ye tutu sɛ obi wo nam akaka bensem dwe wo bi antena no fi so so no wanyi obi ama na ntenetenti atenatene no ye nsamfa mra suku mu bie mu a Ghana Education Service ma ho kwan na Nana Sasreku sɛ emmoa ye breso no na ye ni bre ye free teacher for suro a teacher for minim teacher bi ya no ɔkyerɛ ade boy nwumre no nsia o wa fa ba no agye white shirt no agye ka kitra no agye socks na pa ba me nsa sɛ ne so ha no kwasɛm ni sɛ wo hyia wa o wa abonte na wonte krata ho wo fie ade akyi a sɛ de obesi atwe wo so no efiri da no kɔ no enya ade a okura no okɔndɔ sɛ ebo no nsia obepia abonte na akɔbɛdɔ sɛ ebo no nsia obafa krata na wo sua me de me ka sɛ enhame ana meboa sɛ Ghana Education Service for na ade sa mra no ba sɛ teacher for ntia school for dia enenka o mu ntwam na sa ade no emra ne ba emankura no eye discipline emankura no ayire ho esua de afa awofo mo so muntie akola Bible kura kan wo se jimi batakura akoma ho a ye de aba na waye ade se wo sua de wo se school no fa ya hwe no ani ba wo fa ne mpo sa wo ba be ka kyerɛ wo teacher ni atiame a ɛyɛ me no wa ka teacher ni kura wo se akoda na se ɛkyɛ sɛ o pe adepa na ama wo ɛwɔ fie na daakye aboa wo wie Asante Akyemma Owoahene Jansehene Nana Sasreku ene de ato Ghana Education Service ani masade ato abata ne ahwefo anim ne akyerɛkyerɛfo sɛ wo yɛ maame na oba be ka kyerɛ sɛ o kyerɛkyerɛ ni atea no a ɛsɛ wo kɔ na wo kɔda na se na abusa sɛ na meba no wɔyɛ den wo ka kyerɛ wa na wo sɛ wo de akoda ne bafia no wasan bɛbo no na wasan atea no efi sɛ Onyankopɔn se jimi bata akoda akoma ho nyansa ba ne de tenetene no ya ntenetene nkoda ne de a ene ɔmo ba ne sɛ pɛkyɛ toro ka abrabo fini abrabo bone Jenny Hantansu a emfa brabo papa emma eti akoda no wonyini nche kakra bi mu so wafirim no okɔ evise niamo ho sem ne kɔso nti ebra so se ye de nan esi fam wei eya futu Nana Sasreku edi ama Ghana Education Service about tani ahwefo ene akyerɛkyerɛfo ene yemfiri ngumasua mu na Ghana Post Sadom Penny Yura Christian Tete Yohono Yura IGP na abɔ na krofo no bi aba so sɛ wɔn ma bɔ adwuma eni hɔ pa ne nyina ne sɛ nensen fuel tanker bi akromfo ekɔbɔ taa wɔ mo ekɔkɔ wieye no posifoɔ no timi adom ama yenya akromfo no panchi aso na wɔ mo nso a yewi a wɔ mo no nso no wɔ mo nso nya wontiri edidim ɛnna nam so ama abasobɔ ya ba ma sesie Lance Corporal Joseph Akondo wɔne inspector patient kotoka yabɔ wɔn maba so na enya police command ɛhɔ na wɔn mu di wɔn dwuma wɔne community posifoɔ no bi ɛna wɔn mo se bosome da na ɛtɔ so nso be se dumienu abo apam wɔn mo hɔ a be se pick up green bi besene na ebinom tete bucket num na wɔn mo duru hɔ na wɔn mo ete bucket num huri siiye bra na policefoɔ ni gyina wɔn se sremo mo anom yɛn a nkrɔfoɔ wɔn de yɛ koe ne nyɛ ne wɔn nenam na yɛfu tanka ne yɛdidi dwuma wɔn yɛ akrɔmfoɔ a wɔn ma be wia yɛn ɛne kiki nya wɔn mo pa akyi so na nipa nsia bi a wɔn nso kora adwaneɛ yɛsan kokɔ kye wɔn mo ɛnna posi sa hene se wɔn mo bɔ adwuma papa a ɛsa abasobɔ ne sɛ ho nti no wɔn mo apromote baako ɛde no kɔ n'anim ɛna afei chief inspector patient kotoka nso wahyɛ ne sɛ wɔn san nwura posi baabi a wɔn mo gye nteteɛ no na afei wɔn kɔ yɛ ade ketewa bi nka ho
na enhoma no wonfa dodo nsa ngu na beti na yeto kase bono so a municipal chief executive officer dema Tano South Municipal Assembly Honorable Kwame Frimpong wode atudwa se wo mu de dwumadie bia ba se enubone amnante ne maba wano enum a ede ato renchem kase eto oman no so na bra so se yetu ne se banche eti wo mu de dwumadie bia ba ye frɛ no red means stop na ene omo frɛ no wunim red ye hia wa se wunim red se wunim red de ene red means stop e chese ba bia waduru no wapem enu ntigyae wo mu si nuboni esemrante ne maba wa edi wo mu nyankasa eti wo mani sode hunu se maburu no mpom din ye bebo ho ban ene wo mu da ache bebo ho ban fisi wo mu no oman ne da ache na nkwada wo mu no oman ne da ache no ma hyehye enuboni ene red wo mani so biri wo mu yi wote wo kra wontimi nsua de wontimi nsua adwuma ebra so se de ye nansi fom ne kase red means stop Adea mensimu ati sepa moa mu nya ati eye social media unimi red san ni eye wi nom ene nyama bebrebe na mofra no ahyase a omonomom a haye wo hapa biem so eye drug stores for no so over the counter for no fa kunya so no so mapo match to no for say omunyai san na omoso tonton de ma eye yemabunu no ne esese no so omo na tonton san no de den edemom because there are incidents I guess so attachment ya yakwakochi over the counter eye sala no ton san nu bone no ewo ho edema eye mabunu mo me de omo no we any ye municipal chief executive officer dema Tano South Municipal Assembly ye honorable Kwame Frimpong no ena dia futue ema ye na wo ye ena ASP Mike Kule ono so kasa ye wo chem se de enuo no ama nkwada na toro enuo na ama nkwada ne bia bodam enuo na ama nkwada ne bia tete se kontebe no ebra so se ye bohu da wupa the issue of drugs and all that na I'm not urging Kumasi nkwala titi young boys and girls, you were so much involved in these drug activities. So you buy them to another baby, baby a free. Na in fear, do not free. Particular place be I will be changing say. Si to another baby alcohol. I'm so much to check. You probably collect account. Some say kind. The survey because say, I'm going to show you. You don't go court every month on time. But don't say about drugs issues, so I would take for one day. We ASP Mike Kule wanoso na akasa bie wo masam ne se bra so se de nansi fom na enuboni yetimi etu ase ene yenya firi ho a yenko wie e wo tachimane na afa na ho no ukọ na tifi ho a emraso badwani honorable lawyer Elizabeth Ofosu Ajare wono akure ya so na ye minister for trade agribusiness and industry na wode aso akọ form e wota no boase ama cashew fruit processing factory wono mo sha asiesi na eno enu be chese sa factory no mampane John Dramani Mahama na niso ade hunu ba ko se beboa matimamufo eho ahenha wo mo wo man yimu na mabunu nso anya adwuma ye no emu ba ko ene de sa nhyeche eba na bra wo kasa wase no wo da didi ntia wo mo sisa factory ye nim say touch my north any ye man temu die ade aduane kese ba cashew ai friend atia na ye na north no pe na ye hia na ya ton na fruit ni de to ye ja wo hompo ye mfa na so value ba say value chain ni na profitable go a value extension enti ye processing nut no ni ye process fruit enti sa factory a me be si wa ha die ye nye no de ye de be process nut no fruit na ye totwe enti fruit na ye totwe no a eno ye hu so mfa so bia no so de na abai ene wo che say ya ni so ade hunu papa ebeboa makuafo eho ahenhan wo mo wudi wo no to so mfa so no na wudi fruit nso de nipa na ye form amom makoto aba no mo so benya ho mfaso na afa nipa ebe ye adwuma wa ha no nso enya adwuma kan nyina aboma na che say economy na e kama mo ba be ye adwuma benya ba bia tena e ho na ekọ nanim ano no na minim say ye say ejaye hyeba odi so ejaye dia wa asa ene me ba na msa bete ba ko kan ye say ejaye call di biba ntem say ya ba call ye me the cashew factory minim say one thing leads to the other and the other and the ye be factory wa ha obi nso de ne ba be ka ho na che say e ha nso so ai hub because many so ade hu ne say touch my north will be an agro processing hub because if you know your bayere bebre wa ha your tomatoes bebre wa ha your cashew bebre wa ha ewie ye no na wo hempon wa on ne begina ata na obo ase hene anim anase na nemu eyo hene ba ampem da akodwumo wona yankobia hene na wie no wono nso bo aba na ba so se wabo adwuma so no na de mo no se no
wono ene de ma no me kan wo se kasebo ewutie fi Sompa 106.5 FM Accra na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie no obi anim sa dansie ho niam de wo ye kokromoti wusan ho bopa enye yie obi anim sa dansie ho niam de ono na oton papa obi anim se ko ba simprimu a wo oye bemma ba adansie ho niam ono na ton de efo obi anim se adansie ho niam ono na wo track record se na dwuma panti wanya basobo wo Ghana ne amonone eti Ghana fo amu amonone mo nhya nso wo dan na wusi ne se wo pese wusi na wo wie ntam dia fa ho bebo dondon na dondon sao eye na KJC Company Limited e fa ne wo bemma ba adwuma panamantam dunsia ni nyina no wo bo ne nsese wo ho a wo bo adwuma wo banso ntense a wo beto ene cement a wo beto roofing sheets a wo beto e de ni nyina ebegu ka mu dia kwa ma wo free eno achi nso ebetimi atufo ne amo akwankyere eko ba simprimu na KJC Company Limited eno no Nana KJC Company Limited si ebe tufo ko obi mfa wo sika enie Nana KJC Company Limited nano Central Steel for abona baso waje baso bo bebre ko ba simpri mu nie enkra ne kuma so betimi afa no 02043554040 02043554040 endpoint homeopathy clinic so Dr. Dubuaten wo fa homeopathy so no dia yeresa papa na wo dia bro eti hwehwe na kira kwan ewo kuma se kronoma bo ahia wo kuma se ana se bia wo won kran hanso a spinter stroke baby e fa ne share signboard no na wo di wani ache wadi entia yare no a yesi e fa ne low sperm count no a ama mema bebre ni mu agu ase ama mema bebre wo mo fere ama mema bebre self confidence eko ye bruise wo mo ego adan a yesi o low sperm count no ko ne yemfa homeopathy so ne yemfa nsa wo yare wate Bema na pepo ni wani suo bema na jaisu no wate bema na jayatete no endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten ebe fa homeopathy so na low sperm count no emwa na timi aba bebre na watimi awo fa ho afa oba bema say ye the tag to so Mr. 1 minute Mr. 1 minute they find a premature ejaculation no eno so brane fa homeopathy so na yemfa mo na yenyi sa reproach no emfiri wo so wate endpoint homeopathy clinic wo kwa aware a wo ma na nenkrofo edi ho few edi fotrofo di usika die ne bra na Dr. Dubuaten fa homeopathy so ema ho fa wo ba sa stroke na akyekere wo no a amoaye mobo amo atamfo anya wo na wontimi nsori paralysis no bra na endpoint homeopathy entimi emoa physiotherapy and massage ni nyina yeye eti fra Dr. Dubuaten e wo 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 tibra na yamwa ontente manapo fra na ono abefa secure sanitary pass e ma hotoso no bosom yakwantuo ne yakwa yekoni ya hotoso eti ladies we are secured and secure sanitary pass nti eti pa kotin na esemu nti no wunya extra comfort e honke kawo emfa benedie bia emrew eti wo bona no pa he wonam akokoduro mo wonhye wachi na wonhye wanim enya sanitary pad na why na bi number bi won number bi kura wonhu ba bia wonam enti ye wo long and extra minty sizes e wo ho ye proudly made in Ghana for state of the art equipment so and ye dia ye any technology enti secure sanitary pass the ma ya hotoso and ye bambo and no etu pese wo feel secure ebra wo bemmo na bosumi akwantu epokokọ no wucha de ye kan forma wanopai eye secure sanitary pass wo kumase a mama excellent cosmetics obetimi enya dodo bi ato eye 0243862158 eye 0243862158 mama excellent cosmetics wo edum PZ kwada so estate ne nkrabata ba konso ewo ho na anopai good morning Ghana na ye ma Twisco energy food drink promasido for checha wanopai wo busa wo se anopai dia na wo ba benom menkonum beverage na wonum wi na wani aha na agi so te se tsunami no beverage na wonum wi na afa wudru office na wo da enkrafo so wa kwadjiro na nso nya wa eye beverage na wonum ye enye no mu dia ye de energy boosting minerals any vitamins vitamin B vitamins vitamin C D iron ye de hyemu a wono mu a enye energy nko na wobenya na emom enuane nuru betimi aboa mu aye adwuma etia no pa de wo ba na wo kɔ sukuu no a beverage dada na wode ma no ana woda na wo tonko ni teacher kura fro se wo ba no wo dadodo wo ma ne beverage papa anopai de bomodin a se wo be man Twisco energy food drink
Twisco energy food drink. Twisco energy food drink. No. So when you be ma kwadano a obenya nuane no na at the same time sa energy boosting minerals na wo no ene vitamins na aboa no wanye ani hafo watimi atena so wo ba officer but Twisco wo kwa adwuma but Twisco wo kwa officer but Twisco artisan for Twisco ma moton yema wodwom Twisco wo mpese wani be ha Twisco chief executives Twisco employees Twisco employer Twisco energy drink and no and we here betimi aboa promisidor for edi ababedum ye Twisco power your dream kasiebo wuti efi Sompa 106.5 FM Accra ya homeso yeba yebeto so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mo gi international awards ahodo wo mo gi local awards ahodo na anu nso na wo mo bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masa de machine aka ho. Eya sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha ba bia wo mo ho. Enkran ha. Se ye what Central Hill runabout. Se wo fi enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na e ban so a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, one way sciatica expert. Kweku, minim sawaya she. Me kraman nane. Now so ebony show one baso. Manihon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double support as a condom. Na fa na moko yeko ye training wa garden na me prane mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate eye discuss ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre say ye chocolate taste ni tunchia ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals e kunim difo semwa mama ye dase me mo freya pomudi hu hear me Twisco power your dreams FDA agi edwedie in kratso yato TV Adea Akye Abia ampa yenko wiensem no ewo Israel ene Palestine wono montokwa no wo maboboa no sesei amansanka mamuko United Nation wo mo akonhyiamudi a na eye ntem so nanka wo mani na so putupuru nhyiamudi ne nyina ne se ofa baabi a domabodom wono mo kasaditia se Israel se da wosi aboni trimu pese Gaza krokase no wo je ho nyina aboso ama Palestine for no dodo na ye tu kwotena for no wo mo so mu a enye yie entimpanimfo a wo ka bi ebem ene Israel for nkasa na wono mo hwe afiribe se 2023 bai se wo mo hweti akra akra no pempema nkoma de wonom ahwete na nsu ni nyina no uwie na bekenkan dodo a Palestine for atimi yie afiri Israel mu a
na kyese eno atese de wabo kashire e de ato wosonata so ne che hunti wono mo ka e de akere se mpanimfo nkasem ene ufiri London na wokọ Istanbul alupre mu nyina wo mo de atetatetare se monkasa nkyere Israelfo na babia ekeka kone de atrapo eno na ama mpanimfo nso akọ entenso hyiamudie ya wo mo hu kwampa wo mbefa so atwa aba ahwesa ha ya no kasebo no wasi ensama e dibre manopa de makotire bi ene se ye ediama Dr. Ibrahim Mohammed Mutala na oye former Minister for Environment, Science and Technology and Innovation and Alhaji Munuru Lumuna Mohammed oye former Acting Deputy National Security Coordinator ama Chief Imam Akasa wasie said yes no e yawrehosam edema omemu ni nyina sada na mempeni nso kasa wo sa adwumadie kro na ase na mmom techime yetifi wontira yeye factory ba na eba beye cashew ninsu no eho adwuma nanu achi no ena Santi Achimma Owoahene Acheampong na nasasre kudia to Ghana Education Service anim say enkwada asese yentia wo mo epro no yenhwa ne yentu asefi se enkwada na sai dodo enya police command ho IGP aboni pa mienu abaso se wo mo abo adwuma service with integrity na ye adwuma Kasiebo no asi na efa Sompa ye headquarters a ewo Kumase no ye Sompa 93.1 ayiko 100.9 FM ewo Kumase Paris France nso eya Adamfo pa radio ena no achi Tarkwa Sompa Tarkwa de Sompa Techimai Sompa Sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankasim Kingdom 106.1 FM ena Decoder so Sompa FM Facebook ye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ye Sompa FM live ye website ye www.sompaonline.com sanso ena ye app no betimi download Sompa ye app no Sompa online na wa download e Google Play Store and as iOS Store na obetimi anya ye platforms ni nyina niam pa aye de eboa wo nana KJC Company Limited awoton adansi ho niam ebo ye chidom tanso na Twisco Energy Food Drinker promotion de be just one no pay wo bobia obenya hodi nuro a obetimi e beboa wo nipadua secure sanitary pass e ma ho to so ye bosumi akwantuo no e ma ne magina ba bia gina endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin e fa homeopathic so asan yare ye ne de kasebo yi esomo no pay me akosia ago aboaje mene triple A mine ejapia apamadada Sompa 101.1 na me bacho wo ye stranger in Jerusalem na se wo ye stranger in Jerusalem a na wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Any of 21st clinic and any yampa. We a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say Obiani who Bekan me say a bus sciatica the wabi woman was sayare. Now what minim emu alpha and omega. I obey 21st clinic Ephraim. 21st clinic any majuma. It is a wabimpo pesa sciatica yare no tia sie sciatica yare no hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mamincho mu fi se bia watidi no edi na yawo de nanso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare na eyewo a enye de tia sie sa sciatica wotia na anu maami bi se sciatica no akosi agwo agye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba so me di me bato if say din na de na me se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no yare bone yare ye wo a na mo aye mobo yare ye wo na ma wo paachia yare ye wo wontimi ntina wo to so yare ye wo wo nante kakra bia na wachia yare ye wo wontimi ni wukunu na wontimi ni wo yire ena yare ye wo wo na mo na wo so usisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo siremu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wo gine hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye badin edin na de ba yare na nya de edin no ede nanso yare na nya de ye fra ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo bin wom Ghana ha wo mo ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje
na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor for wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu wo de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya fa yi no to so ma me 21st no so ati say for 21st no to so ma me fa sciatica originator no fa to so ma me na minim ne ameka sa yare na free wo sisi achi fa wo to ase na fa wusem na fa wonantu na besi wo na ase na kawo na chew na ye wo je amo ye mobo ama se woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa se aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sirem no ebesi ase no emu atene emu nomme ne timu aye ne de adentia 21st clinic it is a wutie me ene edai ewo Sompa 106.5 FM Accra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotena se kakra bia na emu ka wo de wotimi se entini bi etwon wo na se etwon wo sirem ene wona nto me pa cho san yare no ene efa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne yesa na yare wo mo ye commandant eye pay setter wo mo ye researcher 21st clinic na 21st clinic na yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo sa yare bi wo mo ye hu adwuma ne mom sciatica no ene wo mo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asom Sompa 21st clinic ya tre ye ntabamu ya tre te se akokɔ bate obutanu kosia so akokɔ batan a obutu ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se gisa me bankran da bi ana me wo kaso a gisa me bankran me wo komasi a gisa me kosunya ne da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout ho ne wo se wo fi Achimota mo na eba ase wo frusro akɔ Tantra Hill no wo nsani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi Amasaman na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a wo nsa bonkum so ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kanso afo obom market obom kwan so new market ni yetiem ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na ewo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso ewo mo wo sunyane ye ne regional hospital first gate edin hwani mu ana Techiman GN Bank dandada no ye kuram ana Nkranza ye Ben Children's Park munso amu Tarkwa ye ni Roman stores ni din hwani mu takuradifwe afie kuma number 9 taxi station enu nso ye ginam brekum gonso oboase eti abaye simple amawo enu nso obefre 0540 311311 0540-311-311 TBM number no sa Raimo coordinate synchronize align kama 0540-311-311 Yankoi 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwojo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne ewo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa ejumapa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mu ache. Wow, Isaac Enterprises yes ye me kai makana ye fe
tudwa e wa mo no ne kra na fa Ghana ho a de be ma wo eno achi no se wodofo bi di ne birthday a anopay opportunity ma wo se obetimi e de wo greetings na fa your Facebook page wobo Sompa Accra ya abo Accra medical mo aswante sa Sompa ne wo bebre obi okumase obi onkranze obi osunyane ye obi otachiman Tarkwa doma eti se wa mo Accra no a wo hwan se wo greetings na enam sunyane eti se wo ba Facebook anase YouTube no a na wa bo Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na wo de wo mo apese wo chia wo mo no pay obi wo kra condolence message bi na apese wo de ma no obi wo congratulations message bi na apese wo de ma no obi wo nso so a wutiri nkwa bi a wo pese wo de ma no na wo de afa ha na me come say Ghana today anopay ye come say eniema koye ma yen na esese apam etimi ema yen paste bi ne de twitwi yese o ma ye de twitwi yese wie pe na wasan de nsuo aka ho de ema yen wa ma yen nsuo awie no na yenua oba pa ono nso so ama yen hajia ne twisco ono wie a se yenum nsuo bi esese ye pe energy bi na awia ne ye pe hajia bi de boso na misumi wi a ho dodo wa no mama wo time bi na won so odi abomu kama eti sambre die ye mo akwa baba Sompa 106.5 FM Accra afisa ha ena se wutia ne efa so ne ekoso e wo Ghana nyina wobeti bi ena ha nso na wunya nyansa asem etie Sompa ye beboa ma wonya osompapa na wabo Sompa na wonya akatua pafisa ye gitum se wiase die wudua bi eno na wutwa eti ye pese wudua ade papa ma wo ho na watimi etwa papa menkoma me adult children no akwa bampedifo me mama akwa abo na bibia aboko de na mo shine anopadwada no pese anti so ejirani ejefi wo obapa o dress fatal pa black and white no and ne skin color no fa red fatal na de color bia fatal and a master pam now person ka o trick me na but am fa na pam person ko trick me na no me be juma ma bo blue and black me bedru ya pam so blue and black nti na no say wo tete me o kan se mesi ya she no o buy ma bo African wear amfa na o sa bepa tade biem na ye twamfonyini ai me ni the picture no wo ho okay ai no pese o baro se ene me bo black no na ma bo blue no me medru no na antin so she na na nsu atwa picture o buy na ni ma yi amfa na ni ma yi o buy ma bo African wear ma bo me de made in Ghana I made in Ghana to we be no ma bo ai so you African we should cry made in Ghana that way you to me bia o me okay ye pam Ghana ye bo abeja for the weekend bibia boko de ye de nyame ase enti Ghana today bre no so say ni sema ye koso Ghana nyina ye de betudwa na ma menka wei na ye mfanto so nse oba pa ne apam ebre na na wuku that renchem kase ne sie no enipa mienu omo ye ministers ne ebo omo din pa na omo ya na omo abodin Dr. Manebu Amma na bia omo abo Dr. Mutala and others yesremu omo mu ye ni na ye nipa o me hu se anala abusua no omo nua ba ko bi di bibia beto se edina mo ye na o se am paint isu me nua no ye nipa o wodi squadron leader anala no nso wodi but that's ye body no a Dr. Manebu Amma and Dr. Mutala and others bay others no money di Dr. Sapo wodi di Muniru woni di omo nyina wodi onu kra wonya acting national security coordinator Abuaji woni di onyu obi ba enyu obi last born ye ne ma me kasa enye ne last born no yes squadron leader Anala woni obi ba oni di odi chum die no kra de awro ho ase ye 2 years ago en wo ware ye na yire kwa wo so wa wo wie na yire na wu en no nso owu ti akoda na dane ajanka Jesus akwada no dane ajanka ne maame ewu ne maame kwa wo so owo na sa akoda no ye blessed child e wo mu so ye ajanka ba wo na nso ajanka bia wo papa wo wura ne nyankopon oman no
Sankrofo nwɔtwe no ɔma firi mu no wɔma busuafo no wɔma mada yɛ so yes ne titiriw wɔma yerenom ɛne wɔma ma ɛbisa yɛ mɛma kantinka ɛnwɔtwe ɛna firi mu wɔma yerenom ɛne wɔma ma ɛna no wɔma kɔyɛ mine ya enti asodie no ne titiriw wɔma yerenom ɛne wɔma ma ɛne wɔma maame nom yɛ mmerewa ɛne wɔma papa nom yɛ nkɔkora no ɛyɛ ɔma anasadeɛ ebisa maame no a ne ba wuo no ebi ti sɛ wo sha aboagye ya no wo ma young man ya wo free mu ya NDC parliamentary candidate 2020 and 2024 a wo free mu ne maame so ono ne last born ono ne na dida so maame ne say ne last born no ono ɛne na dida so na utimi so ono na nyame apagya na dru ba bia wo tobi ma ne maame di Dr. Manebu amane maame ya aberewa ne so ya aberewa kora no hododo no bakro ɔman no ya wo responsibility tumi wai ne ba da ne janka ne ba yɛse ne yere kwa wo so wi ɛno no nso so etu ayi wo yɛ adwuma ma ɔman no so afirim sɛ akwada ketewa no wotimi sɛ akwada no kora wonya wan ya wotimi sɛ akwada ne so because wo hye nkontebo na omubu no a na so so ne papa nso na ewu ɔman Ghana mama ye hu say it is worth dying for the nation omo yerenom ene wo mo ma eye responsibility aban nu ko obefa so a obecover wo mo ebi ti se twumi se ne be ye totofe wa se ye hwa akoda na kopim so obegina no naso kopim sa akoda na be de ne ho ni suku usem nyina egu ye so e se ka ne papa te ase a ne papa na beto amana di ye se ohene ba ne de ne papa te ase ohene ba ene de ne papa te ase en ka ne papa te ase en kono na be no Dr. Manebu amman ka ne maame en kono na be ka sa abrewaji we kwota duro abrewaji we ne fadidi Dr. Sapon onyini de eso na yire wo ho ne maame wo ho ne nuanom wo ho enti omo close relatives close relatives no say bi ti say wo mo yerenom wo mo ma wo mo maame wo mo papa eya oman responsibilities ye behwe omo akopim so mbewuo ni titru mpanifo no emmerewa ne nkokora no because asema okay last time na me busa obi say aban no won hihye bi a ode beboa ebusua na ebia na ye wosike bi a oh say Adea na bale de ye ni kura ye bepe yes okay because na in almost 7 oman no it is oman ni bi kura consolidated fund de wo ho ye betimi ye bi afirim de aboa consolidated fund de wo ho e tro bi omutimi di ye nehema no obetimi ye bi di aye but ye kan say close relatives ni nyina omo yerenom ni titru ene wo mo ma ni titru omo ma totofe wa no ana wo mo mmere wanom ne wo mo nkokora wo mo maame no mo maye mmere wo ntimi nya adwuma bi mu a enko mo ba na be kɔ no ma bre wo mo no wo mo eyoma na sedi sie so ana ye bodi so ye mo di ni anya ise Dr. Manebu ama Dr. Mutala and others no mo didi wo mo ni ebusuanfo wo mo ni nuanom ede ne others ade bi so si bi ade o politician a wo important si obi no what is others? What is others? Others is say. When you minister, when you important na what is others? Eti me gidi say empanifo be ye ho adwuma ni mu ya. Na ye kasa ye mu omu nyomo ye nwotwe. Udru Flagstaff House. Udru Flagstaff House wono a ye de omu mfo nyina bobɔ ho. Obia wodi. Squadron leader na la wodi. Chum wodi. Aboaje wodi. Na ye mo Dr. Sapon wodi Muniru wodi ye mo mudi ni enya say Dr. Manebu ama Dr. Mutala and others me so my nsuo na apam na sama ye my bibi ntutu ye simie because anopa ye ntimi fa se proye ye ntimi fa se proye mpie ananum kankan gabi ese utimi dia kokodo kasa ai enti my bibi na anopa mahu se mudi yawo de se udi yawo no a enkankan se wasu awi obo se wonum aye trose nkunuma no uhia Pepsodent cavity fighter toothpaste fa choose na entity amama ni nyina mfiri wonum mo wonum nte eba ne sa banche de wonum kura ote ne se da beko afi Ghana Dental Association for se menkan kire mo se ya bra no munya adaje kwahwe mo se munya adaje nhwede ya ene eduro ba company obetimi akamfo de amamo Pepsodent cavity fighter toothpaste no ene be yi o se ase jempere ni nyina
ɛnna ɛbɛyi enumunkana afiri hɔ ama wɔnum ɛyɛ hwam na saa cavity fighter Pepsodent de aba meka ho asɛmi say 175 gram no wɔma saa abɔ ne ma de bi agu so ama na yɛ ma say 200 grams ka ho na kɔpɛ bitɔ unyenya baako a ɛso fie ni nyinaa ɛna yɛwɔ agyaakwa park no nso wɔ hɔ afi yɛwɔ nkora de no 65 gram no ɛna yɛwɔ yi manfa paste ɛna ɛwɔ sachet so no ɛnde kuma bi a de to nso timi de tɔ wobɛtimi de akɔnhyiamu naba na ebi da so wɔ mu Pepsodent cavity fighter toothpaste ɛno ɛna ɛdi ehimpa na onua onum nsuo de ɛhyɛ fridge m anampo kasa for dispenser yi ubonsa kiki wosia uhia Pepsodent cavity fighter toothpaste obi so odi abrobe amango nom citrus fruits na ne se afem uhia Pepsodent ɛno ɛna wodwa so sesei na wɔsɛmfa dentist number maw wo credit wo ne credit wo timi frɛ na waje akwankyerɛ wo se ho 0800 16 1000 0800 16 1000 ɛhɔ no na wo frɛ Saint Doctor na wahwɛ wo afi 0800 2030 ɛhɔ wo frɛ wo pedodo atu aton a Pepsodent for bejo so wo credit wo ne credit ultimate frɛ to free 0800 2030 na enensuo no Ransford bɛka kyerɛ sɛ udi agoro ko bubu ensuo bi akɛkɛ di twitwi osia typhoid mmoa no wadi kan kora amene dada enti ebewie ebeja oyade a obesan bɔ ho ka na mo nso de kasa natural mineral water edikan twi ose onum anu abia wabɔ ho ban afiri nyarewa ye fafiri nsuo mu ɛnenti sɛ wo yɛ ayefro wo yɛ yie adwabo bi a dɔm bɛba sɛ wɔn bɛnum nsuo obɛsoma hɔhɔ no uhia kasa natural mineral water ɛnete yɛ the state of the art technology ɛna asɔso ɛna tete kula no a na osamu nsuo anwunyu no yasa so ayɛ de aba abɛfo ɛne yɛ friend dispenser no enti wonya o dispenser ɛde si hall hɔ ba na ɔde ne kɔɔpo ahyɛ ase no wabu na ayɛ fɛ ɛno akyi no yɛ wɔ ntoa mu nketoa adantɛmu ne akɛseɛ kasa natural mineral water ɛna yɛsan wɔ deɛ ɛwɔ sachetim agye baabia wei Casanova Ventures wɔ mo ɛna de aba na kasafo yi hwɛ wɔ Back Hospital ɛwɔ Taifa akyire hɔ apɛ 0206469430 yahoma no ɛne yɛn kasa yo na anopai enchia kase ekwa ma obebia wo bia na nchia no efri Twisco energy food drink wo maso eye ene ekwa ma wo mo se ye chia wi a mimusa wo se anopai wanum chi die na wanum kra ede na wo de nom ye ede na wo ye ya wonum tea no se enye Twisco energy food drink dia ene wo kwa adwuma yi wo kwa akobere pa wani ko ha esan say wanya Twisco energy food drink anom enti se wo pese wo kwa adwuma na unya nwoden na wo de ye adwuma no wo bra ekom de wa kopem anwumra eye Twisco energy food drink bomode na pebi enkwa no so mu ko school hu wa ma mu bi anom enti wo mu ko school no wo mu da wo so wo mu to wa kwa bebe fie no wa yankosu ya mesrawo eye Twisco energy food drink yama wo mo anopa no wo mo be ko school a tweti ne ma wo mo na wo mo no munya bread bi ka ho a no ano wo mo ko school bo say yes wo mo ko sua de no wo ba wo maka che say ma ene me ko ye no me sua de pa san say tea na wo no ma anopa no ene na akoma na ho dem me ba che Twisco de enwanu no be bre ena ewom ebi ti say vitamins B vitamin C D iron ene de keka ho nyina no wo benya fi Twisco energy food drink mu a che say enya asem keto da eno so eda nchen ya wonim say 2 Ghana cedi po 2 Ghana cedis per 1-2 per let's just say we from e feature one more obenya Twisco ni biato be bia o se ma me na wode ne ma toto table so oto no ukọ hono mu a obenya Twisco ni biato ya 2 Ghana cedi na me se 2 cedi eno da nchen yi a medical ka cho se nnuane nduro ebebre e na ewo mu enti adopa sorry a e ya bobobi na ma o mani bi no mu mobi mfa nko school maka cho se bebia obekọ bia obenya ebi ato Twisco energy food drink na haja special ne
obebo Hajia local special food obeba nde edwo de bia chese obi a budget wa hyehyɛ no person say yen discount ko to aduane Hajia beba enti sa wo so utie me na enne wo budget no why say obekwa abonde akoto aduane a mesrew baby awo bia wonya frɛ Hajia mo a wo mo de bebrɛ wo aboboa no enti aduane bia so wo benye bia to e wo hono mo a aduane no so ede anti akosia besie yen fantos ya se bi o apro ene de aduane no ye de papa wo ene wo kodwoma last na meka wo kodwomo a entoso asɛ ye omo de aduro gugu ye se formally no sɛ dai ya omo de gugu so Hajia de tabi ondo no entoso de aduane no eye natural ye fe aduro bia fa so a eno no ene aduane pa wo benye di e wo Hajia special local food wo no mo wache wo ho jollof wo fried rice toza afi aprepresa kokonte emo edia banku chese enwane ne doso bodu Hajia wodomo na kodi aduane ya meka ho so de kwa try hwe na wo ba wa beda mase wate ase na mesrew ye adwuma de bia meka say Hajia wo mo aba wo mo hyase kora ya wo mo eye adwuma du kwa no mo a wo benye aduane de bi adi na medical kasa wo ko abefo tete fidie nso a Facebook wo behu ye TikTok Instagram nso behu ye eye Hajia special local food onya bope na chese dem wo betimi awoda na de abraw e wo bebia wo bia say ya frefren so a wo betimi afre no 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 Jumedi bia wudie bia wudie tonsa frɛ ye ye beba de ye duane no e de ama wo ama wo musu ani atimi age anti akochi we ene na Hajia de anope ye no na ye nso ye di betwa ye num na me bisa wo sɛ wo ho dodo anope ya me kamfo time heba me schedule no ama wo mentena ho e ma tidi yare entiatia wo fa hodie so adan na da bia na nko awela o yare wo se me yale malaria da bia malaria ba etidi yare no aba edro a time heba mesha ye bodia na ye mona keke efisi wo ma num bia dia ho adanse se etu yare no ena menyare ansa fesi center table no so da bia na anonom ne kakra wonum watso na aduane nya wode se wotimi tibidi wo ba bi wo ho no ntimi nidi wo ba wo secondary school da bia mama aduane nya me de mano time heba mission bi nom wo ko school afa bi hyem enkoda no mo ko school ya na ntontom ta wi wo mo pa ene da bia na de wo ba fie na de wo ba fie nti akoda na ekwa no ato time heba mission na wo de ahye ne bag mi edu de hye ne bag mi be ye easy amano na wanom bi wo honam na tutu wo yare bi wo sta wo sori ya wotimi se da bia wabache wabasa wukotodwe wonan ena ye wo ya eno nso time heba mishedru ne ye wo kamanti yare miensa etidi yare wanumu ato honam na tatutu wo a edru a ye kamfom wo no pay eno no sa wo pedudu atu ano afre 0244 417669 0244 417669 eto baba yen chance ye na trending story ben ena wo a trendy manfo edi hu nkomo woni aboso bi I think that we dey enu anko na baye yes asofo wo mo maimu and presidential envoy wo ma tron krata abase enkomhye na ya wo mo hye no and wo mo eba be vetting wo mo be sonim what you say wo mo ba be eja ni refi ya de eti ase obi adi ase yengo ani eti ase aja kosu yes enu anda sa enkrata ne ba bonte okay o se sabra hu semisi ye no na yewu asofo a wo mo emebetwom na wo mo hye nkom ebi kura yese sofo roja osanwan I think so odi kabo Dr. Omani Boamadi so o mehwe no na wo hu se na say I mean fan say difo bebrabo ama nkom hye e fa ho eda ho tie say aban say tie aban say wo kom hye bia se yakopon yi bibi kire wo a fabra na so ye okay no wo mo ba be vete on be sonim ba men fa ma public make nyame na aka mpa se nyame na aka enti fabra ho no mo na wo mo hwehwem se no kra ende o mbehu me gidi se meni a ban be ya adwene wo kwan bi so fi se eya na sometimes e difo no the prophecy ba no mo ka se yenimo bia because we no me pesa me ka
And so why na me contact no nti say dey say ti office bia mo na omo akono ma kwaka ma sem na ya vetia e be bo na o man fa me excuse ameye and na me kan because sometimes ade ni si wi a and na hu videos no ade na si awie no and na hu videos no ba hu this ade na si awie eti o see God reveals to redeem onyame oyi bibia di se wo begie and then nyina na oyi na di a wogie e bi say wo hwe Joseph dream na wonyaye about Egypt Pharaoh no or can say about twice it means that it has been decreed in heaven ekom beba aduane beba na ekom beba eno no untimi fa prayer bi an cancel eti prophecy ni wo mumienu ya wo prophecy bi onyame be ka kire ode obeye untimi nya ho hye wo pa ya kom kire 40 days 40 nights ensesa any wo prophecy bi o de babe wo ne ye na ye yetimi aye hu bibi aha eti a prophetic word ba either say nyame because onyame wakasa say bemba we live in a wicked world was what the asase amanipa sana bible neka the earth has been given to sons of men and was the heaven and the heavens belongs to God it what the asase we so amai to onyame de obe decree the word is established in heaven na mo ma ba akundi bebrewum eti ya no review na sa apam sa okun bi wo ho a na through prayer no wabo e de asesa no ene ye bi won so no be kan che say wo mpa bo ntimi sesa na besi enu bi na me ma example say Pharaoh de no ebra onya dream ni mprenu ena Joseph be interpret dream no o interpret dream no say anam say about twice say it has been decreed eduane beba bebre eno echi ekom beba eno no 40 days 49 fasting to means no eduane ne beba ekom no so beba wontimi ntwa kom nim because it has been decreed in heaven et obi wo kura nyame timi yi chiro se nipa we bia wo da nanim but se was sana bra bo a o se sana ways a because e bia boni nti na de wo bre no it is was sana kwan a obetimi anyankwa eti kobo na mane se owo da nanim ebi kura onu obi kunu na eda ebi kura onu obi ire na eda tina saa amane hunu na eba no so ko ka che no wosesa or repent e beba ena bi won so a na nipa no ne boni bi a waye dada atemu ne eba empa ebo bi entimi nsesa no ebi ko bi obeka se nyame ntue nipa so ka no woboa onyame go tue nipa who read Galatians chapter 6 verse 7 I say do not be deceived God cannot be mocked. A man who reaps what he sows. A New Testament. In your Old Testament, I say, "We dear, I apam that I apam Galatians chapter 6 verse 7. I say, do not be deceived. God cannot be mocked. Okay. A man who reaps what he sows. Boni pia wudu na ubecha. I'm telling you. Obetimi asre nyame de odo boni becha o. By you esoke twende ubenya. Etimo bia na ada God is a merciful God of course. Or a merciful God, but also a God of justice. God is a merciful God, but also a God of justice. Etimen kasa de na me ye no me sebo ne facha nyame de becha of course what de becha o. But he is merciful. He is loving, but he is also just. Eti what de becha o. But you will reap what you sow. It's on one anka. Our Galatians 6 verse 7 said, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." It is our answer for him now. And answer be our bontina wo ye boni bi. Na when you ba ho so agya na nyame mfa ncha wo. Okay. But wo betuaka. One day. Won so obi be fa wo de. Sa wo ye oba na wo di obi kunachi a. Won so ware e bi be ye wo. Because wono wodua sa adultery no it you reap adultery because say sexual immorality na wodua ye no you will reap it eti amenya wadi so dabi yo ade na wodua no they say the ade ye wo menya wo de no or say love your neighbor as yourself. Okay. Eti say apam ade a meye tia wo no meye tia me ho. Okay. Adea meye tia oba pa ne meye tia me ho. Love your neighbor as yourself. Eti de me de ba ma wo no eba me so as myself. Said you be the be your wa enye o de na. Eti ye be stress nam na wonam ho no menye waji so be ye bibia fa ho de o. Dabi o. Se nyame de o pa ma wo. O nyame de o pa ma ntu be ye bibia ni wa asase so ya wo fa ho di. Obi wo kura eba wo so sa ba wo ma so.
enti the fact is say you under grace grace ne is the first no na nka we bone a fe na akofo nwan ne amponche ne ade da bi say Yesu moja ne nti e wade fa me bone che me wode a chawo but you will reap the consequences. Okay. Eso aba ne de yenya asase we so yenya bibia mfa ye hunni ese wote ase sa ma dodo na adwene ma so da bi asase we so no yenya bibi mfa ye hunni bone fa cha ne de wo benya but wo betwa ye asase we yenya bibi mfa ye hunni wo wi ade a obi be wi a wo di obi kunachi a obi be di wo kunachi wo fo obi yire a obi be fa wo yire oh yes ai wo fo obi yire a obi be fa wo yire ebia ye be fa wo yire but wo hu but ye be fa no but you may not know but ye be fa wo yire ni bi wow wo wi ade enso ye be wi a eti be careful out there and for grace is soon kasa wonyame or ye the same yesterday today and forever na make or ye merciful God or ye God of love or ye gracious God but or ye God of justice eti men nya wo say wo ye sofo na wo fa you know say sikanti na wo ba ye and na wo dada nkrofo akomhye tro a bad prophecy you will repeat. Oh, say your woman will be blessed. Oh yes, minim dey for truthful bi. Ebra wo wu no. Okay, was munya me so aba na mi twa no. Oh, ai. Oh me hu bi. It was a new. I say munya me so aba na mi twa no. Because nyame ansoma me. Me na me soma me ho. Ebubu nkrofo bebre. Ene asori na gu na japade nyina ya ton. Oba kro ko ware no kro na oba no yare. Yeah. You will reap what you sow. Enti love your neighbor as yourself. Nyame ka say de ade ye wo anya wo de na memfa nya obi efi say wo de koye wo nua wo dua ba bone ama wo ho ubetwa enti ene se kwa na anam so nya se nyame bone fa che wo de becha wo ba bia wo dua duru no eye na yemfa ho akatua ne ma wo membo mema ne no so bebre. He is a merciful God, he is God of love, but ma wo remfi by a righteous God but we are God of justice. Obi otimi kasa ureto ye media. Vengeance belongs to me. Me na me Tony pasore. Obi otimi kasa do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what you so kasa obesesa. Wase wa man asem so asen nidin. Memma bibia another. One na mabrabo boni abrabo fi bi mu na nya. And repent. 10. Umfa wo hu ni. There be o. And family bi wo ho a wo mo bre because of the omo mama na so papa ye yinti enkwada na bre ya ne no na ye ya it is a wo no wan sori amfa hyebra nhyɛ wo nsam a o mama na so papa boni bi no na aso but you will pay some even though mama na so papa na ye wo be fanya me kra na wo be tua bi because o mama no sa wo mama ye papa na bi be son so no kre eso insira ne bi be ba o papa ye papa e bi be son so the same way no ye boni a e bi be son so eti wo se boni facha kra oba pa nyame de be cha wo obedom wo but there will be some birthday ni trial bi a wo be fam because na say to bi a wo hwe abusua bi a na wo be hu party bi adentina party ne da so da ho na bi a twemu ade bi a wo ye to ho say the pattern is there, the pattern of the bloodline until so be sorry but the onokra be sorry so obeko no on fa ne ho to the chosen one to break that thing no he has to face saade no a ne maame ne papa ye ne o so face no disunkunim ansa no no ne man na eba no o ma benya ho fa so tie very careful. There be a me can say ye man yi mu ha ye problem e ye bone enokre wo petumi wakwachi obi ba kosie no wo pesika wacha obi ti se wo di ko pesika obi ba wo ko chanity e de ko pesika na say wo be ne nam wo be kan say erade fa me bone che me o di che wo ni nti no eno ano no boa you will pay for it. I'm a bibe so ma bebre even though God will save them. Eti yenya hwe na endia abapapa ma ye ho krono no onsu ebe wia wo adultery no onsu edi bibe ye wo eti yenya hwe na yemfa yanamo nsisi ye nti we me motivation kakra me de eba nti obapa de obo so ne ma ekofa me ti apam fabra ya na runs for the travel
Mo na nipa bebre dwin say be da bi wi ase nyame de pa mai ntu timi ye de apɛ nti na emu no ubecha because nyame fa le bo nto ne ntam wa esukra obeto still obeto still obeto ada obeto no wa hwe be na bo no nso e ben wo a ya enka o kase o say akọ akiri na se obi wo ha pam wo te ho ohun se de ne mebre a onim die ti a ne mebre me say abayo bi a mihia na o ka che won sister akosua me awaria ye dia ma me batemeti ase because me papa ekwan ode man fa so no eti ne man ne mama 5 ye nyina egu ne ho bi anware yeso so sa na meme ye aso ka chemo sisa akosua me hye se de mema si disappoint ye betray na enya me mama because me papa ye nim de no ye nkrofo ma ye nim young girls no form ni omonyim cha omoto o se ye hu bi eti yan na enye ye nwanwa se ne emema aye ye santi ye no ye ne abrese nyame hu ye mobo ye ne abrese nyame hu ye mobo o se enye ye nwanwa e na pese papa no wote wo wanyini o ba wo hye ne mama no nyina egu ne ho obi aye ntimi nware but onim die ntia mema babe dada ne mama no no omokọ onim die ntia tisa wo no se sa papa na ne ba ne wo a gisa wo do hyebre hye wo nsam na wo sugu awurade se awurade hu me mobo na yi mi free me papa enkonu ye mu eti enya we yi no kre ye ne ama ye mebre unu obi ye adwuma na wo wia no wo so ma nyina da so ye hiafo o ma nyina da so ye hiafo o musu wia na ye wia wo so no ama nani anya dia na wono so bo hu ansa kronobo no na wono so wia bi no kre eti ade bi a wo mpesa wo baba ye ne menye ebitimi wia eyi asensa wanya sabode ante ko say ba wo ke no kre kwa minim opani bi a no ye adwuma wa bam ye yine di because of sikewia wouldn't so opani ko bi onu anka say adwuma ante akosia ye wia no oh yes kromfo ko fama kromfo ko wia aye no kra se bone fa chenya me de becha wo batu becha ene mai ne da achen o problem o ne ma 5 ni nyina gu no ho mema no so di o mo ho agro se de no odi nkrofo mama e ho agro no se wa anyi no obi baba ho na woni e ma na wo fa ho ka so be ma bi ma ne wo mo sa young girls na wodi wo machi no obi ma ne wo mo ye de bi be yew wow ye de bi be yew ewiase bibi wo wiase o eye principle nyame dia bo wiase o se de wo bedua no eti de bia wo sori a yesi na wo chefufo na ye dwada wo tie sumpa yi dia ba papa ma wo ho me principle no dia ba papa ma wo tina me se wo kɔ se wo no obi esan na se nipa ne dua bɔne me nkɔ dua bɔne ni bi wo de dua papa ono no dia odi ai no obetwa eti die tie me ba ma wo wa besesa me ne ma ba ye te se wo obi abedua ne de wo sia me wo wiya me se me wiya wo da bi wo wa dua kro no ama ho me de me dua no kuredie dia ba papa ma wo dia ensho bia de obi aye why me say nti ene e menso da bi na nso so wode na kwaye pe me de me ne wonye pe ma bo magine pose me dua ba papa e de ama me because de me dua no eno ne metwa na me pesa me maye nhire nti na daachi me di nhire na egu ho e de ama wo mu abam fakakra mai ene nti abapa no ne sompa no yegu na site bia so ye nya eso akatua pa na no awre hosem a esi ewo atwede obogu endi samanyoko no e di 60,000 Ghana cedis akoma busua no enkwanhie esi save for the no na o masan atwabi nso amasafo no nti ankwa nkosi ebusua no nko asafo no nso enya ne hye and omo di 60,000 senkola no na omo ye 16 nti omo di nyina ma asafo no na se omo se 60,000 no ye de ma because na me baba ye calculation bi me divide by 16 na ma be di ebusua bi abenya ebusua bi abenya 3,750 Isa
But a hodie mood. Musapam a hodie. Unya 3,750 mood. But say as a phone can would any one here by ticket. But some of the 60,000 in Busiano. And as a phone, so I say Busiano. Cause a phone a Busiana. I mo. And also so. Until their party na any ancient. Ekwa would want some because 16 they are no at least na yanchichi wo mure no you yan fa da obokra time bobo so tew na yankwa papa akosia eje wakode ne birthday mi am doba say you do ele la woda akosia eje wakode buatin so resi bebo ni meeting so resi go here meeting akosia eji wako di mene odi mene intele ne birthday na na woda enti we di obapa wadwuma den no ahofama onyame nhira wate onyame kese onya okasi no nhira wo yemu ma amen onhia wo kunu de saboatin onhira ketwa na se me kunu no ketwa no ya mama no ado mama di dibi o di dibi man wa o da bi obama gubi asa opro na mpro eti agosi eje wa kodi ebot baby awo bia ye ma wotiri nkwa esrenya me nhira ma amen onyame wonto pro watamfo ni mwate amen onyame ma wani mu nwase amen oma radio no wonko wani mu nkodru di apogee amen oma wonya titiri oma wonim die bebre wonhyira wo kunu wonhyira wo ma amen wonhyira wo sika samso wonhyira wo mpom de oma wo mpom den na fa ye adwuma eti we de ye nua ba me ankasa me one of my adult children akoso eje wa kwade boatin ye ma happy birthday and your birthday nti wo haje no benya double o china se birthday o na o china haje amba ba china no wo de ji se wo birthday dia wo de ne ye china haje na o boss no o enam say wo de me pe special tabro pia me pe special akosia benya double ana akosia benya double haje because say any birthday ba wo de china me pe top but still na say me bring akosia etoni enti achira wo de bom a china me de be bom ama na say me ye ne separate akosia benya ne de wo nso benya wo de na yeah dia Bra Ransford also birthday na bay also birthday na bay na also anyama okay edia ye wo bre enti no ye ma kosua ye ma ne tinkwa ese nya mi nhira ene ne bambo e ma ne bebre eti me de achina and then remember na haji amienu but ochina na mama no also Monday your birthday. Hey, any uncle for o say August for your special. Hey, August for me papa Mr. Abuadi so say August. Your special. What kind of August me bucket to be say mama is it August or August? Me say and I'm say who kind of August? I'm say me meti ho. E ba jo mu bo na tew na yemma etiefo mre mu tew. And my memfa daily numfrase me the delegate obokrata and shase what the Reverend Stephen Yenusom Wengam or the Nymphuni Ababe to actually Assemblies of God Ghana. And watch say a this year pa nefra tono, Nansuni Nemuno, Yamfa Bibia Menyame, and pay delegate the cha Adea Akye. And now, Yura Evis a free young class Symphony da Cratafa Tosin Siana Aqua, Ubu who said for prophecy brandy and vete. We a bind a country as so far one motion com brass MSC delegate the Bocrata. And what you know, over a chira, Casepa, who's a Ghana Franca, a Fahono, a Ibra Mutala Mohammed, and a Jamuniru, Womo, and Ankasa, and a Anopay, Sra Dominidu, or Messi or Metriso, and my woman be fitting Beriano, and pay daily guide double crata,
wetwa ye boso e dia ma ye tiefo ene mamento so far the daily statesman e double krata and so hwe enimwase ya kratafa ye to so ebienu Dr. Matthew Opoku Prempe ya dodo na frene na pono ne mfonyi eda the statesman enimwase ya wose de asie no bichi abo Ghana no ye nyina ye behia enkabom unity wose Ghana fo nyina ye kabom ma ye mfa nye amanyosem se ye de kwa akoshe obi se we na ye amanyoko debi wose ye kai nyina ye humbom na ye nyina ye mbom na ye ntwa jajo a anope the daily statesman so ede abana se wono picture bi da hodom ya omampani John Dramani Mahama na afei enkane vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono so eka ho chese womo sere kama womo se arabo akaye ne bom no womo smile kakra ne nyina ne se wo bra breach ebo Ghana no wo kosra omampani John Dramani Mahama Ghana for bo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia baso pa ese ekwan ya ofa so a okọ efie hono wa kire se wonimde wo amanyo semu a anope the daily statesman so ede aba na presidential envoy Sompa edumase ya yewra efriye ankra emfonye da hodomu a de yedi kai bobo so no a wo se nei asofo yi se nyakopo yi bibi kire wa bomode ase obesamete wo de beba na wo mu ayenhwehwemu ede afromu anope yi the daily statesman so ebo amane Any ma befa the chronicle the bokrata chronicle breast sem the bokrata na no pay na actually what the chief inspector patients kotoka what nemfuni abeto actually wono mo na eche fuel tanker robbery no na ewie ya IGP abona basoi nemfuni ede actually wono mo nso a won kodi sa abona fosem no nso mfuni na edase a wo monim aye jobi no ene so anopaye the chronicle the bokrata no atwa ya wode aba na yewura George Mirekuduka ne mfoni da ha wose wo mo tata no ne nyina ne se wa boni tirimu po so onyama mpani a wo bedi esi na ni so ntino esi taya ye tano anopaye the chronicle the bokrata watwa ya wode aba beto na PK Foundation ene se wone yewura safo kantanka aka wo motama banchira no se de be na obetumi abie nnuma be se empim du ene akire eno so anopai the chronicle do bokrata wan fansie wotwa honsem ya wode aba na chronicle kura na mu no wo busa wo se wo eye nhira na se eye no me nti anopai chronicle edem bra ko kratafa etoso enum no a awre hosem a eto Ghana man yewie yepe yewura Mutara Muhammad ne dom no yepe o mokrabre eno achi yewura Samuel Sapon ne fie bra dom no kokosra kunafo ene abusua no eno ene no so ewo the chronicle da bokrata no no na wose ya yenka Timothy ngoma etoso mienu no etire mienu nchiche mu ayen no soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Until Anope the chronicle. Yo, Mamefa Daily Post a double cratana and twas on that. Cratafaya tosumi and sa ewo mfimfi hone ho na mijina nana kakari ya wono na ye senior international affairs and political analyst na okasa ese nkabondie tse de medi kai no no wi no say sa ra ho sem na esi ye no e wo senhwehwemu mapa ehimi adwuma na fe yenhu send ya seminity pepepe or some more be any being free moon. One would use your money, we are now a betoja. Send ye tea and a woman for sa, if I met Ghana for say, and the sea, now Ghana for ye near Hunter says ye na, and that ye treasure to pay. What also ebo and 1 money now any more no more crata fire to Suiciano, chief of staff, here are Julius, Deborah, and so for you that what more was said. Ah, Sarah Hussein will see the Ghana for your real feed. Or see a bedi fear pepe just say and ya dear ye ribbits me a fee a sunset I bet you crocassia and a dark Ghana for a moo a bihua or no so ebo a home amanie na paid for no or my John Dramani Mahama and Raja our brand new casado was say a radina coupon Emma Yera Mutala and Afe Alhaji Muniru Oma womo ne kukumu na womo emetina chese so onhwe womo boni oma nyina pepa na womo ne kukumu
ɔmfa ɔmo mɛhyɛ ne kukumu na wɔn ɛntena ɛno nso ɛho asɛm abɛpie mu ɛwɔ Daily Post dɛ ɔbɔ nkrataa no mu ɛnɛ anɔpɛ yi na ɔba pa mi sɛ yɛbrɛ ne nti yɛmfa atiefoɔ na wɔn mmerɛm ɛyɛ 0260 1960 62 0260 1960 63 0260 1962 0260 1960 1960 1963 saa ɛyɛ ahoma mmienu yi nyinaa no yɛ ma kwan na waba abɛkyerɛ wadwen ɛwɔ hɔ ɛnom kyerɛ wadwen efisɛ wo ka ho bi ampa anɔpɛ wo ka ho bi nti brana bɛkyerɛ wadwen yɛbie ahoma natom na enkrata no mu nsɛm trende wokɔ ɛyɛ the chronicle the obokrata mu a chronicle bɔ amane yɛwura mmereku duka former MP Tarkwa nso ayem ha nimfoni da ni mu ɔsɛ amanfo ahyase tata because ɔmo dika yɛhunu sɛ ɔwɔ esu ne ahoden ne nimdie bi a nyame de adom no obetima di mampani enti no amanfo ahyase tata no ɔsɛ duka I am under attack because of my presidential potential ɛno no ɛyɛ de a ɔde atodwa ɛwɔ hɔ well yɛbie kwan na atom ye ma kwan na waba abɛkyerɛ wadwen enora helicopter nipa nwɔtwe ewu ye no emu mienu yesie wo mo ayie no ho nhyehyɛ toa so na de akwa akɔpem efiada ne memenda ɛwɔ yɛ nimu yi ni nyina no ho nsɛm no ɛto ntwaye de wɔn na ɛka wakoma oba abɛka bie ɛnɛ anɔpɛ ɛwɔ ɛha ɛnom afi yɛntamu ha ɛde na ɛkɔ so de na ɛna ye de na wo pɛsɛ wonso o kyerɛ wadwen ɛwɔ ho ade akye bia ni nyina no ne brɛ aso a ye ma kwan na waba bɛka wonso odie 0260 196062 0260 196063 ofa daily guide ene anopaya asra nipa mienu a Mutala Muhammad ena Yewra Muniru enra yekogya wo kwan no ohun se wo mo enaka enesi soja for matri eso ewo ha enom ena omampani se wabie eye office bi ewo na so eye honom a wate pani obeda no Yewra afiri ankra se sofo ana se osofo bi unya nkom hye ne anisuade hunu efa obi ho a na waba beka akyere wo mo na saa badwakuo na wate wo mo envoy na owura afiri ankra eda no wo mo atenase na wo mo ayempensempense ya vete ya hwe se dia onkom hye no edimu ana enimu well we your mampani adwen mintia osofo bi tumia ode hye ne nkom but botaye ben eno mampani peso de saade we achieve na hwannom ena saade we wo ho edema wo mo eye asoafo no ene aban mu mpanimfo nko ade ena wo de bekọ wo mo anim ana se osofo bi kọ na sori ana obi tini fie yenya ne ho nkom hye bi a ni nyina no ye de bekọ ho saa adwuma no ene saa botaye no ne direction eye de wo hia nkom hye type bembi ministers MPs politicians omonko ade na ye de bekọ na oman na tena se adwene ho ana se eye Ghana ni ba bia ni pata 33 million o Ghana na ye nyina ye de ena se sofo bia nya o de bekọ ho eno no minim se afi na abanti no clarity ne nya ma papa na obia wo sade a osidwen saa na muntu no mampani atu no wankasa etewo sen ewo ho enom afei amanfo baahye gender minister omo kasatia no niente omo kasatia gender minister se enkwada dunsia ewuye no gender minister children and gender minister no o se wonte afei na wate na enam so kra ma afei na ode krata ba bonte a oba ema abusua no yaakọ ena Ghana forces somwe ene adwuma no wada adwuma no so
you are sleeping on the job. And also ya de Ghana for ede echi maame nanim se saa asɛm na ɔka ya no kyerɛ sɛ onim na dwuma na asɛm asi nkwada dunsia wu Ghana ya ye wo mo asie wo mo ye wo soafo a ɔhwɛ nkwada ene mansɛm ne mɛma nyina nsɛm so ɔse wɔnteye ene wada adwuma no ɛso ɛno so Ghana for ko social media ye twenabo so wade nkyerɛ wo ho ɛyɛ de wo hia ni nyina ɛyɛ enkomo ne nsɛm na ɛba no bia 0260 196062 0260196063 yɛmfa ofrani a odi kan. Good morning. Good morning. Yeah. Wodi ni baby a wokasa fi. Kompo mo e. Nyame adom me ho ye. Me kasa fi abos me de kwaku. Me da se mai nti opani. Me so Yankopon ahụ ọdịn no nyame nhwira de mani anum asem na education asem na to wo. Right. Ani Yesu Kristo hu mo bo no tete ho re. Amen. When you wo free wa ha no amani a sisi abato wo mo no. Right. Onyame mo wo. Yesu Kristo ni etigna fo no nduma wo. Isa se asoma edin we ye na me wa party we party mo mu ye party nchani. Isa se na e Ghana ma. Right. Na some na free if you say na e kan adin bom ye di share onyame nyame e dey na say my Yesu Kristo no. Na wa se ba ko a wa sisi a e ha me say sisi ya wa mo de amampeni say o particular bi na wa be o se obenya yi tire ni ade no Onyankopon so Onyankopon yi tire de tire Onyankopon yi tire e de tire obia onipa ne hwan on wo be kwakolem ahamentia Onyankopon Bible de bien wa ka ni wo. Right. Onipa Onyankopon yi tire ya tire on the before say Kasi ni say na baba. Mpa na so before no so won obetumi aye hu bibia oye. Na wonye wan a Onyankopon yi tire tire obi a wo na wo call him. Wo so say on ya. Well, yama wo so say no. Di wa ka sa wo di etu na wo. Sa so me ya wo yin tu baby kwa me ni ba NBA ni aba no. Na ni ta so me ya me kwa dia me no bi anya adwen. Yeda say eno so de yemfo obi foforo. Hello, good morning. Owoahene. Wodi ni baby okasa fi. Owoahene ko Jesus. Meda say menti okwadwo. Owoahene. Ana permin chill. Na ko for sure with my pale ya buata ko mana Ghana mani na. Amen. Sama so de better video da. Azu da op katado. Ghana mpuntu mi ta ko mpuntu enti. Ya meta na so better video no ma. E de na fa nche ma ma cha na fa so e am de Adea Akye Abia. Owoahene ami chill. Amen. Owoahene. Eni Maria. Ghana wa. Ebi before. In fact, the Ghana obey a party. Edia, na the young generation of one anyway to a new generation there. While Bano Wokata and Shragan, Najum Papa, what about Ghana? I want that. And Adea, them train crash, you'll see ma. Ghana Queen area of Bobo Biana Ragono. That son of the baby, I'm you'll be not say. Sister, I must all for sign it dead. I'm dead. I'm dead. I don't find that unfortunately we end this where we are there. All so I have to come you got and I'm a promise madam. I don't think I am so we end this. That's where end this far. What I want to train our crashing here so be a bushel part. And can you have a bonnet number this week? But then I got in your politics. Not the idea of Yamano. So there were never empty. I don't know why for there. I don't know end this go. Debbie. Oh, in fact, the man Amen. Amen. Adea baako eka Ghana for bom paye ayie. Owuo no si a ne ya ene ya mamre ne ya mane no eka ye bom eye ye nipa baako. Enti nwanwa se obi be wuo na obi be di ho ahurusie. Good morning. Udi ni baby okasa fi. Kaka. Medase. Kaka ma enti wa no pay. Ana pay the more can share. Obia no be we start we see amani.
or the also Ayoda. What the phone a kind. They actually be other food. But they are in a crowd of us ready. Oh, the can say, I'm a bush for you for many and then so called you market and the committee man and then Mubiano. And what you may be a non quacking boss here by until to Tosre or Mombina Aquiniano, some may be now on one year responsible way. I'm on sure right. Before near the door, shaking on a more I don't want to hear it. All right. Yeah, that's it. No one so old out there by. Hello, good morning. Sorry, went to me and you know how enemy 0260 196062 0260 196063 196062 196063. Oh, friend Wabazo, good morning. Yeah, good morning. Good day, baby. Kasafi. Yeah, Rich, the new site. Madam, Rich, my interview. Oh, no, I'm sure we'll be okay. Amen. Let me say, and I'm pay 15 and then Sunday for this area who are mine. So I didn't see they were on line of duty. That's small more mine too. And yes, any panel, you the personal didn't know. And says, and you're a minor, and go to Sana Mona. Kadebi. And to me, so when I won't casse, a young day, now won't put Susan Kay, as soon as you say, and Cocanwa. Hey, Babu may casse you, or say you go out, but you young common one a bedding. A bit of show. A bit of show. Hey, we are not sending a yes, a brantium, you just send a mat, no, you question phone. Now, yes, you know, I'm off the donation. Now, we need to back museum, political colors in tea. Mudi and Kamusia Kamuka. Yami say you. Yami Ose. Yami Ose. Yami Moy. Amen. Bishop Michel Omi Shedding. Yeah, that's a baby known so the other by 0260 196062. Yemfa Obi Ewa. Good morning. Good morning. Would you baby or Kasafi? I want to be Jacket Telling. Medas opening my interview one pay. I put them in chill. I'm Jam about me, incoming president. Yeah, you are seeing what a new be a do. And you'll be a day. By then I'm paying for one drinking pound. There, I didn't make a cable, ever. Yet the cabinet no more, Madame Lucia. And I'm back over here in the general ministry, you know. Tinkola is in Odia, you come from European Cormusi and MC Nivo. MP Nivo. Any people come to me to name you. Kola just know. In the MP Nivo, MC Nivo. The general ministry in Point, but I'm going to Nivo. Yeah, you have a job in drone. About Ninaka. So one thing you up my heart. I'm the best sacrifice. You are my partner. I'm moving in a canoe. You're not that crazy. This year, no politics now, so we belong to what you know. Say, you can crumble. Oh, but say you be all here for it, and no pesca. Only the man when you be singing now. In the Madame Yamo, when you be so for no cremass and pay, on doing crack because the some of the pesca. Let them know in your local. And together, we mean I went to you for none to know if a job on the enemy. Enjoy. Let me when you are going to your local. Ghana, the man who said yes, yada. Okay. Right, yeah, that's a very young for Fred Dume didn't see Hana Yanya Humboa, young call and crying, young fa a sports and family, a tip of sports, and pay, yet the Asadema 21st clinic, woman as was and a woman semi tiawa, the bia or catcher or say, Brabeje apomuden. Say, will be more apomudea, a son boat chain gold, a son boat chain abrosign, a son boat chain Adea Bia, apomuden, ne boy dio. And this will be the big chewa. Now what chewa dear pa 21st clinic chew and draw anope or sebra nabeje apomuden Roman sauce on share any moo yes I de bia and kanka and ne in tinimu ya dear your friend a sciatica ya woni no tatashe na ye set to a se and untina Ghana for ankasa atu ye din say ye sciatica expert ya resa e was akwan so e contempa na edimu ankasa afei ye be massage o onipadua na agene
ama aye kama wapo no wapo so nkasa mu real fa ni nyina akọ 21st clinic ukoto usisi fa akọ 21st clinic ohun sa wona ye tofo wona taye titiriti onsa taye titiriti ni nyina fa akọ 21st clinic na ye behwe ede amao ye nkrabata no edoso eye dunum Ghana ha nyina eguso a ye biebi eka ho na o Tarkwa de a Roman stores no hwe animu afei okọ Tarkwa de ye wo ho boase ye wo ho ye wo kasoa ubehunu yen ye wo East Legon ye wo Tantra Hair runabout no so Accra ye wo Kumasi ehwen overseas oboase cancer quarters honomo a afei ye wo Brekum ye wo Goso ye wo Sunyane ye wo Techima ye wo Nkranza ha nyina oba wonsa ebeka yen na ne yakwa ayarehwe ubusuani bi wa bruchire na oka kire wo se ni nkotodwemu ni ntini mu twetwe no ye ne ya fre ko 21st clinic na fre ubusuani no na one doctor nkasa na doctor ntie sede ane honam no ye no doctor be package nuro ama wo de amane no eye highly efficacious 0540 311 311 0540 311 ofrepe udem o 21st clinic call center number ndi ofra call clinic ni nyina ndi wada Roma bomode anse obefre sa number na anope onso akwakoje wapomuden 21st clinic the sciatica expert yenkomra. And some people now we and some how dona and so 8 me to total. Jalaji Karim Gruz are heavy. On a King Faisa and some bay any from Australia Ereba. What the Kokobi Bobia Ghana Football Association and a Perimuko air by any small flow P. And about one of the Muslim debate force or Sompa 106.5 FM. So, Midimo Faba Santa no Pel Ken Hubi and Adea with the Muslim air by the chance would a stroke on and I say waist pain, diabetes, and how kidney failure. Me patcho for the children, and so me do more for about center now. Doctor time that so on fabric and to yarn so no to us say emma and crying. I say yo pokuya say my ra sound sooner as sentimentum to sune buako agogo. Yana by school and I didn't hear no more. Freya Humain 0244 774 282 0244 774 282 secure sanitary pad. I don't pa Emrantiana ha mukwa montia mo kantuma fo no na magi secure sanitary pad ni bi e de amoma sanse e bo mo na omobusumi akontu no enso etim ay secure e de ama omo eno chino kasa mineral water yes na otwa we program sa woda na ekoni nyina asem hu na kasa mineral water na amafo na ye de several do na enso e wase ntara pay e pa twa kwagibe we no emfa yare wa bia emfa mro ni padua no so ho ha esa ye fi ene ho bia oni padua no enso so de afri mu na ompewe opede kwadi kasa mineral water ni bi na bia so etimne kama emfa ema 0206 0206 469 430-0206-469-430 number 4 and no so nanso no agin do supu na wi aso etime kama we no boafo na poma so asena ida gude mu nsem na enso eba ne start enso so awo chan tournament agusu a ekoso no na me pacho enu matches no ebi nsusu etim etodwa Kenya ese Morocco ekaba kwa Morocco entimat na se no asa game no na enya sam kotwa kra Kenya edi red card na so nyina mroboa
omo gina pintin ehye Morocco ekaba kwa Morocco so entmate Zambia ehye 1 ama Angola so no etim ehye 2 enso nti we amatisan eno so etim to todwa e wona je se town tournament na pede mu sem amanya ti for e wojumade so na afie kodidi nkomo kakra onum se Nyankopon adom akina na je se GFA na se Ghana Football Association na te say 31st extraordinary congress no eno so etimi abaso na eno ana large groups and team Kim Faisa yes almost so ade krata amode nsam no ade akokot akwa serve Ghana Football Association say 3 times ya empanifo na yo adwen say ye omukọ congress na omukọ omo so ekwa gya atumu no ma court en na say court en fa injunction na so say bia we emotions we no omukọ almost entimi anyintum na we my e de atum nti no beti my paper ha e bia beti my na yam na no anu ensem e fra large grusa ene na Kim Faisa so e de benti so much serve Ghana Football Association say court yes till later no na run for the ato so da mame no nti na mi aduma china 31st extraordinary congress no we court and find injunction to so na we no 3 times minimum na court and find injunction to say bia omo enjuntum na large grusa only Kim Faisa and 2 years man and also every hoba na pedum sim ama yenti for ojuma so nyanko bibiani goal stars asue ne ekodin koma kakra CAF Confederations Cup CAF Champions League memendano and I say groups and I say we ne pelems no yes empany for elsu 8 mission I say goal stars kwa kobo e de atia JS Kabiru from Algeria and to goal stars Champions League no on JS Kabiru and I bobo first game no and so ebetima to draw all my concurrent Ghana when second league no and also Abba so far away Algeria and so I know it Kumasi Asante Kotoko and Kwara United from Nigeria and so and Ebonti Kotoko Kwara Nigeria and also ebetima so first leg na Ebasu Kumasi and I say when is Sankran Ebasu say Kumasi yehe na bia so etima kama na Kumasi Asante Kotoko aswe hona almost Travis Man squad also at the preseason and part of say and as a goalkeeper person Kamara Mohammed Ejamwe Abdul Aziz Dari Ekaobi Benjamin Chum defender Sensene City Lord Amwa Shaibu Abubakar Patrick Kasiru Francis Akwa Joseph Amwa Henry Kwame Ansu Michael Sefa Joseph Ablo and watching Zakaria Fusene Sompa 101.1 and so Ekaobi and watching on midfielder said Kojo Lord Hararia Dabo Emmanuel Antwi Baba Jahia and so Ekaobi Hubert Joe Ranks no and Johnson upon Ekahobi and watching Philip Amon Inusa Adams and Saka Dawda and Wilmus and Wings and strikers Emisa Jordan Donzo Morofen Arabet Amwa and Kwame Poku and Tiwaya Kumasa Sande Kotoko Squadra and the Omodia preseason also so Elhana Pedum Sam Amati for Ojumad and so na anwa no say State House now a branch of fence Jordan Remy Ayu Morgan na ono so obana say the ayu na do na and so at the friend onu say Ghana preach out to you no na enu ana say mpanifo penipambi no akrabe na no ane atweba to da ayu e wotwade na say ene wi say say Jaton say Ghana has oba apa na Ghana for after say football na msanche na wade ne bona we na Ghana for eye na oba has dem kuma be na omo no udi. Very honored and touched and pleased by the love shown by the Ghanaians, and I always try to give it back to them on the pitch the best way possible, whether outside. We try to represent the country the best way. So when we do that and we come home and we feel the love and the people want to be around us, just watching us train, watching us study. Just not me, we have a lot of other guys here, the coaches also are here. It's something that we are doing together, so we're really enjoying it, and we hope that it continues like that. But I really want to thank all Ghanaians, all the people in Accra, everywhere around. People came from far just to see us training. It's not easy, and we know that things are tough. Anyway, summer the day are you Remy Morgan and so at 2 years Pedum Sameti for Ojumad so now Richard Osajman a Joe Commander former player Kumasi Asante Kotoko Boasi Ashanti Gold. Na enya jo agio enso adidi nkoma kakra na agio na business say bibian go stars JS Kabira agio wo the Champions League Kotoko as good what ma bo bia na musem no wa hwe etisan
You hope you say Ghana football and every January so say na first. Me papa from Pomanso say obeti my so boys in me na. What me a group of boys in me no moti ma perform wo enya say Yakobo ni bi ya qualify wa Yakobo bi. Ko first na ye seniors no mo ko na enya say Yakobo bi. Ya boji e perform was our players na timi say Jinama national team. Tini yen ko ye say Yakobo ni bi na boys na so no. Ntimi nyina mo no mu Jinama Ghana na ye league no emunya de because yes na ultra mo ko na value ba for. I know in Ghana League, we say or from to play a bit back or say or to me pass it through to national team and sign more. But first, Nani ever ball, Nani full of bonanza. It's where some Richard or say Ajman, a show commander, and so to Dan one as well. And a former club, Asante Kotoko or Kakakra, and a former game, I'm so about the Tiaquarano as well. I hope you say Otoko me a performing well because team like Otoko now the Champions League in Midam. Hiana Ebema Ghana League no it's me pija. Sena me say our best league no bono me to qualify. Na omo qualifier wow ni the second game na top of. But so now Otoko you know as a former player ni there me say team no makes me a performing well. Spirit na what team no no. Oba obi encho say Otoko game no. Say what me performing well. And you know ana coach so one no Jito no me because I am a former coach on national team. I hope say Obashi boys in now boys in to perform more now young good football our Ghana and Nigeria for no say because all the way to from our team say one Nigeria and I think that one of a big ultimately new team you Nigeria or a big club second but it's me and I say boys in to perform more so they are Asante many bench no can from now to go obi a wait me qualify for Champions League show says performance. Richard Osajman, a Joe commander, Nensam, I don't know. Now, 1 year real crackana, and it was answer Kumasi, Barbara Sports Stadium, and you're ready for Kotoko and Go Stars. Now, the commander Sanas or Mutuquan, everybody and crying, and how to team Z. Obia one day will be on the field, though I Ghana there, but one day was sent to me. See, I wish I simply for the meeting to turn your money, said a bear, born or be a one in or no, and a ball because you're Bono Kumasia. A Ghana, though ye Jinama Ghana there by us and my team may as anti for them. See, you've been here and comment to turn your money, said a bear, Bono Kumasi. Nay, but and my year, a crowd. Say a bear by Anna attendance no a crowd, different than Kumasino, and I had your best GF and so much to turn your money, baby. Let's say. I think baby any so ebony the nanka or bono baby any I think say once a cool for any baby than say all they travel for state to another state and I know they had Sompa Sports. Richard Osajman, then come on so I don't know and so near furniture monko being close so near coded in Komaka and so foreign tidbit and Nafi and so Nejmodia canon and so intimate to us and I know Casa pre-seasons and matches and also Eguswa Ercosuna and no Napoli and so SL4 Emma Sorinanto and so intimate aunt and watch it Chelsea the Blues Chelsea a canon Marco and 9 Emma a similar and some chase a Liverpool Holding almost 8 minutes Mubako and so on and watching a Bruce Atman Eshabako Emma Juventus Sunan SL2 our home Toulouse and a Sevilla game and I Sevilla game no and also and 1-1 L1 and a Pia Red and Sebi Emma Stovia and so Eshamu 2 and so on now Bossa now is a Sebasa team name where do Bassa Esha Kanuma enum Emma Commons Sunan and team Antina on him so reference Michaela Tata now they say Arsenal pre-seasons, and as a pre-season, almost Eguswa, almost ahead of Premier League, so Arsenal, and every time it's Arsenal for to talk to now Victor Gyökeres and Mikel Arteta, I didn't come back that for say boy or bad training pre-season or no more your hair, Arsenal touches and in the movement about Arsenal team and so improvement into Abba anymore. I think his goals, his threat, I think he pins both centre backs. He's a player that the moment you're living with the space 1 against 1, he's going to destroy you. So he's going to create a lot of space as well for us. And yeah, the moment that in any situation there is a player there that can score a goal. And where summer nice Mikel Arteta and so other two jana pair for Owoahene and no community said now and also 8 me eba so wouldn't say Premier League eba best start here ebe can na watch am a Premier League na so masters and about community shade and na a Liverpool and so and a Crystal Palace and so and a boy na the chance say and your starting game na and a Liverpool first goal and watching Crystal Palace and so 18 beteka Liverpool and 2 Emma Palace starting beteka na eba na travel the extra time as penalties and Crystal Palace and so 18 3-2 on penalties and they say officially
Community Shield winners no Crystal Palace. Na no reference and slot head coach Eddie Emma Liverpool. And Ebusan said na Diana Toto Chema Liverpool Montumaji and Fancy Munas. Say Premier League Muna champions. Yeah, but that's not something new. I think in the whole preseason we saw how that we are able to create more and we're more comfortable on the ball. We create more opportunities, chances. We dominate maybe even more. Last season we had a lot of ball possession, but that didn't always lead to promising situations. Now we are better in creating and getting promising situations than we were, in my opinion, throughout the whole last season. But the other side is also true that we've conceded 4 against Milan. 1 against the Japanese team, 2 against Bilbao, and again 2 today. And what made us really strong last season was we only won mostly by a margin of 1 goal, and that had mostly to do with us keeping a clean sheet or as a maximum conceding 1 goal. Today we scored twice against Palace. Last season we were not able to do that once. We beat them 1-0 and we had a draw 1-1 at Anfield. So that's the positive, but conceding 2. Against a good team, by the way, that has made it really difficult for everyone last season, and I'm expecting them this season again. A lot of balls passed into our last line, and a lot of crosses. For me, I felt that we didn't give away that many chances till they scored the 2-2. Then they... And some reference and slot head coach and as a manager at Liverpool and so on. I don't know. Now, reference Oliver Glasner and so a manager at the Crystal Palace. And also afterwards, Ninkomo and Suweni. Perfect way to start a season, really. How much confidence does this give you going into the Premier League season? Not just the win. I think the performance gives us a lot of confidence, so we had confidence. We had a very good pre-season. We also could see that we are not on the top level. We didn't expect it. For example, Chris Richards is just in training for 2 weeks because he played the Gold Cup with the USA. A few other players, Dani Munoz is in training for 3 weeks. So we have still to build up resilience, physical resilience. So mentally, the players were absolutely top today, but physically, we have to improve for all the games that come up. This is what we will do. Therefore, you need a rhythm of games. You need training rhythm, not just for 2 or 3 weeks, really over weeks and months. And this is what we started. But of course, always winning something, being competitive against the champion gives you confidence. And this is what we will take from today's game. And to some of reference Oliver Glasner, manager at the Crystal Palace. Afterwards, on also Nenkomo and na you need to come kakra. I said that's what John. There's a Liverpool and a Crystal Palace in there. Boy, reference Virgil van Dijk. Now Ochema. They say after so reference Luis Diaz and then Darwin Nunes. Still Liverpool. Any one of there. Ono hu sa still has a whole unique kakra so who go ketiki mo eh to one mo the best so ono hu say Liverpool any one of the example for and so another striker and so the real small boy first Virgil van Dijk captain of the Liverpool and so that to the coach Chelsea di komo kakra na fie pege mu na adwuma dia cancel to aso now boy first Leon Delap and so striker the Chelsea na ibusan say so about Chelsea just na mine no ya usa man fa ba sheshe Hernan Crespo mo ba sheshe Ori Fence Fernando Torres Mabe Lukaku Mabe Anfa na wo be na Chelsea just no number 9 na fa na wo fa number 9 umohu ewomu Leon Delap nsem ni. It was really good to score my first few goals at Stamford Bridge, and you know it's another game like we had on Friday preparing for Palace on the weekend, so you know I think we did everything right and we can go into Palace, you know, looking forward to it. It is pre-season, but psychologically, just how important is it to get those first couple of goals under your belt? Yeah, of course. You know, as a striker, when I'm on the pitch, it's all I'm thinking about, and you know, to come off the pitch with goals in any game is a good feeling. And you got to parade the trophies in front of the fans. It did feel like a celebratory afternoon today, didn't it? Yeah, definitely. You know, obviously we were out in the States when we won it, and it's really nice to be able to come here and you know do it in front of all the fans. And to raise some Leon Delap as a son at the 2 Jana Pedal with some 84 Jumadi and Sunti. I'm hearing him say, Wiki, and I say, weekend, yeah, I'm a first game. Or heard him so on sweet my banana total time. I'm a choice the beauty, Janina so near 5 with them 7 and 5 and see Casamino water and a pair quajibi. Na M1 and behind 20 minutes. Come, secure sanitary pad. Between 5 bar centers were near my wine and a bit jam of. We are in a faco, non fabre and to so, known to us and farmer. Runs for Dano pay.
ono ena dim ko Facebook ena Japia apamdada AAA man obo voices ni nyina enso edi ema me frame safo kantanka ye pijemu na first service enso etimaba na ba beto aso na bia so etimi ay kama mo fidie no don't ever flip the dial manena Sompa 106.5 FM so Mamenka Munyina ache ene akwaba yebeda safo kantanka ase se ode sports no ebreyen yasan ba ya yedie mu Adea Akye Abia yede asede ma 21st clinic se ukita yemu anopema yede dwumadi ebro baby awa wote yenka bia na chese anopei ye dwumadi no fa etoso mienu aha no yebedidi nkomo ahodo asetes ewo yanima eba eno echi no nkoma ahodo bebre ewa echira yade ebebro ene anopei so ntino ya na wahye no nso but mamenye yeni nkoma we tiawa eye nanu ukuada nkwanhia ne siye no ewo sikaman santamu ho no adupre konya nkwanhia no ho niam bi tete gu